Nimesema kwamba tutaweza kufanya mambo yote ya kiroho yanavyopaswa kufanywa mahali hapa. Okay. Njoo kwanza. Bishop Kimani. Askofu Kimani. Wakaranja. Tongolia. Ngoza kwa zaburi. Ekatuwa shengai. Mutheru wa Iburahemu tawa nyumba ya Jakobo abakuma womba iguru no kiumba thina indo ciothe Jehova maundu mothe wikaga no thingu na ioto twaguthaitha ndugatharie maritwa maitu igukwi Ngai nĩ ithuĩ tũkwĩhĩtia ona twagũkaria we mũthingu thikĩrĩria tũkumbũrĩre mahĩtia no ingũre maitho wone twĩ njĩra-inĩ na twĩ njaga na ng'aragu na kũnyota na thũiga tũrigiicĩ Jehova maguta marĩa waitĩrĩirie ngoro citũ moimĩte rũrĩmĩ rwaku nĩ twamaconorithirie kwĩ ndũrĩrĩ cia gũkũ thĩ iria itoeretwa rĩaku twagũthaitha ririkana kwĩhokeka kwa mũrũ maathani marĩa mũrũguo acurĩirio mũtĩ igũrũ na mĩtwayo batithio na irĩkanĩro cio iki na magongona matheru no thingu tũgĩkũrania na mĩtugo ya ndũrĩrĩ twahutha ũkĩirango cokera ngoro ciothe kĩgongona kĩa ma ririkana wendo na tha iria ciatũmire ũtige gĩtĩ gĩa thamaki igũrũ ũgĩũka kũnyarirwo we mũthingu wa ũrinwo na kĩroko Ngai nĩ ithuĩ kwĩtia ona tũgaharia we mũthingu thikĩrĩria tũkumbũria mahĩtia no hingũra maitho wone twĩ njĩra-inĩ na twĩ njaga na ng'aragu na kũnyota na thũiga tũrigiicĩria igua inyuothe mĩtugo ya ũthingu ya atumia na airĩtu arĩa tene ngombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri na kwĩnyiria atumia na airĩtu na airĩtu saranĩra wamonirie gwa ĩkaga ngombo theru
mutungatiri Bishop JJ, mtumishi wa Mungu Askofu JJ. Ninganagarira uga goria waciarirwo no kirerwo. Huwa ninafurahia sana nikisikia ukisema jinsi ulivyozaliwa na ndekwirwa nani ndaciarirwo. Nani nitakwambia jinsi nilivyozaliwa. Na ngirerwo. Ndio ugo toni gwara kuhoro wa muthuri uyu. Nasema hivyo kwa sababu ningependa kuzungumza kuhusu hili. Muthikiririe wega. Munisikize vizuri. Muthikiririe wega tafadhali. Munisikize vizuri. Twerwo twamukire miaka 100. Tumeambiwa kupokea miaka ngapi? Ndio ndiroria miaka 100. Miaka ngapi? Wewe watumia ikaro guo ndukoe. Wewe maza usipokee. Muthuri uyu no wahikithanirie orori mwaka wa 1980 mweri wa 20. Huyu bwana ndiye aliunganisha harusi yangu mwaka wa 1980. Araga kuigania akakosa tonera thimire biuri na akasikia kwamba alibariki sana. Aroya na kiakwa ole ahikithanetie magathira. Akachukua vijana wangu wote ameunganisha harusi sasa. Anake akwa ole ahikithanetie magathira. Vijana wangu ameunganisha harusi wote sasa. No akiuga ti mukuru na akasema yeye kwamba si mzee. Na kemwana wa ithe witu uyu naye dada huyu wetu uyu haha huyu alimwata mutumia wakwa makeria. Rafiki wa mke wangu zaidi ya mno. Mararagia gutuka hiyo ndimwe kahiwa gutuka irathi magathie na mbere. Walikuwa naongea sikio linapata joto kwa sababu ya simu anaweka chini anaongea. Utungata wa Ngai ya Mungu ni ukuthie na mbere. Taendelea mbele. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Nasema sana ama ninatamani sana. Ondo nĩndikwaria muno. Kwa sababu mimi sitazungumza sana. Nigetha twari horo wa Tabitha na Hana yaciande mahana kama roithe witoyo. Ili tuongee kuhusu Hana, Tabitha na mama hao wengine wanakaa kama huyu dada yetu. Mudugire anjuririe arajuria hitho ya gutura utungatagira Ngai kana we muno kude kugatia. Mtu mmoja aliniuliza siri ya kudumu kimtumikia Mungu ama ukiwa umeokoka ni kusema nini? Na ndiramwira ndingota gucokeria na ihenya. Nikamwambia sitaweza kukujibu kwa haraka. Toro ndingihota. Kwa sababu sitaweza. No riri. Lakini hitho ni imwe. Siri ni moja. Mwathani Jesu riria agari. Bwana Yesu wakati alipokuwa anatembea na akihujia akihubiri nibanda kugati Ngai niendete mundu muno. God has done for you already. Nataka kusema kwamba Mungu anapenda mwanadamu sana na ametenda kwa sababu yako wewe mwenyewe. No riria ahunjagia lakini wakati alipokuwa anahubiri tondandikitwo Mariko 10 kama vile imenakiliwa katika kitabu cha Mariko 10 haikohe mundu ikawa kuna mtu wali mutumumu ambaye alikuwa ni kipofu. Mundu ucio mutumumu yule mtu ambaye alikuwa ni kipofu tondu ndikuwa giciaritwo kwa sababu alikuwa amezaliwa hivyo. Leo nungi amuteithirie. Sasa ni nani angemsaidia? Hakandikwa atiriri, imeandikwa hivi no akigwa na matu mururumo wa muhitukire wa Mwathani haumari. Lakini akasikia kwa gurumo kwa masikio sauti ya mpito wa Yesu Kristo mahali alipokuwa. Akigwa na matu, akasikia kwa masikio kisema Bwana anapita, Bwana anapita, Bwana anapita. Dino wa Mariko 10:47 katika kitabu Daudi. Jesus the second. Sikiliza. That is the shortest prayer ever. Hilo ndilo ombi lile fupi mno. Na liomba tuhoya hao mude. Na hilo ndilo ningependa tuombe hapa, lile ombi fupi mno. Ndio wa moyo wako. Kwa sababu ya uhai wako. Wewe mwenyewe. Na ndio ndo adhikwile tigarete siaku. Na kwa sababu ya siku ambazo zimesalia zako. Tulithini wa mpango wa Ngai. Kwa sababu katika mpango ya Mungu ni kule odo ati Ngai we mwene. Kuna jambo ya kwamba Mungu yeye mwenyewe. Na mpango na ndo ashari gutoekaine. Na ule mpango haukuzaliwa kama ule mpango haujulikani. Bible dhino wa Zaburi 139. Biblia katika kitabu cha Zaburi 139
Yasema hivi ati ona ngiubongi shole hata nikiumba ukizaliwa nuoi ulijua, you knew, ulijua. Ona ngiubika nuoi hata nikiumbika ulikuwa unajua. Wada kugatire hali mundu haha. Nataka kusema hivi kwa kila mmoja wetu ati gutire mundu haha onomwe ngai atari na kioneki gyake, ya kwamba hakuna mtu yeyote yule aliye mahali hapa Mungu hana maono yake. Na nilikuwa ndamenye, na hivyo ndivyo nilivyokuja kugundua siku moja. Gimenya 1970, nikajua mwaka wa 1970. Gimenya gaye no ndwendaka nani, nikajua kwamba Mungu kuna jambo anataka na mimi. Ngitika lingi, nikaitika mara tena. Gioya ya mwadhani, nikaomba ombi la Bwana, ama sala ya Bwana. Giuga ida vitoigoro, kasema Baba yetu uliye mbinguni, nitola kurera mboro, jina lako litukuzwe, uthamaki wako uke, ufalme wako uje. Hawanga kerwati niguiko leo gokothe otoria kureko kubigoro. Hapo mengine nalikuwa kwamba na itendeke jinsi mapenzi yako yalivyo huko juu mbinguni hapa duniani. That will be done on earth as it is in heaven. Na itendeke jinsi inavyotendeka huko juu mbinguni hapa duniani. Ndia hoile sigo ishingi. Sikusali hayo maneno mengine. Givodungi, nikasikia jambo lingine ate idha uitole igoro ya kwamba Baba yetu uliye mbinguni. Giuga my own father leo nini tide vitole nie. Nikasema sasa baba yangu mimi mwenyewe, si baba yetu, ni baba yangu. Naomba onokete, nilikuwa nimeokoka nongiwa omothe, lakini kasema leo ni kule ngai huyo ndura gatajoro wake, kama kuna huyu Mungu huwa ninanena kumhusu. I need a transformation. Nina hitaji mabadiliko. Nijiko ninduo uliangai anapanga. Basi nifanyike jinsi Mungu alivyopanga. Nongo ni kule kitu kayanjige ile. Na iwapo kuna kitu Mungu ameniwekea, ona besha hata hela, ongo ni kule shori, kama kunazo anything, chochote kile, siana, watoto, migunda, shamba, oro wake we mwene, hali yake yeye mwenyewe, na kutungatari na kuhudumu dino hiyo shia ogewothe katika karama za hekima zote. Giuga, nikasema jeriki barabara eko atendewe ninga ijika leo ni Mungu nitendee. That will be done, mapenzi yako dino jeriki barabara, ndani ya kibarabara. Tindi nito, si kwa dini yetu, tioro wa mai mother na ariangi, si kwa mama yangu na wale wengine. Na ndimwendete muno na mtukana rai kwiro nake, na ninampenda sana hata ingawaje aliaga naye. Listen, sikiliza. Ngigwodoge, nikasikia jambo lingine. Ngigwodoge, nikasikia jambo lingine. Thy kingdom come, ufalme wako uje. Unamaki wakunioke, ufalme wako uje. Ule ndali vile unavyotaka. Hiki gitumaga ngoro ndio mundu wigukuthiri. Hii inayofanya niwe mwanadamu ali hapa ulimwengu. Toni kuri uduru tumitwa kuri uri muyo nawe ri. Kwa sababu kunayo sababu tosha yako wewe mwenyewe kuwa uhai. Mbele ya Ngai ni kuri udu uri tumitwa kuri muyo. Mbele ya Mungu kunayo sababu wewe uwe uhai. Ole utali wewe mwene. Jinsi wewe ulivyo siku ya leo. Giuga ni gwiko leo. Nikasema na ifanyike leo. 1970. Mwaka 1970. Ni gwiko leo. Na itendeke. Na tidini neito, na si katika dini yetu, na tira ngazi service Sunday, na si wakati nitaenda kwenye ibada ya Jumapili. Ni mbele ya Ngai, ni mimi mwenyewe mbele za Mungu. And that is my secret. Na hiyo ndiyo siri yangu. Geigwa Roho Mwetheru, nikahisi Roho Mtakatifu, giambiria kuhoya, nikaanza kuomba. Ngai yake ngulia maono mengi, Mungu akanifunulia mambo mengi. Mwaka wa 72, mwaka 1972, Ngai yake jalilia tu na mtumia wako, Mungu akaninenea tukiwa na mke wangu. Alijela ati akaniambia hivi, iradhimo iliyotete for the next 20 years, baraka ambazo nimeziandaa kwa muda wa miaka 20 ijayo. That is 1972 to 1992. Basi ni kati ya mwaka 1972 na mwaka 1992. Already 1970 plan na nini ne mno. Na kama vile alivyokuwa ameniambia katika mwaka 1970 ya kwamba ako na mpango within 1 year. Akaniambia basi hizo baraka atanipa kwa muda wa mwaka mmoja. You cannot imagine. Hauwezi ukatafakari haya. Transformation, kugaruruo, kubadilishwa, meshiria, mawazo, oro okiuma hali ya wali natural.
basi jambo ama hali ikatoka hali ilivyokuwa ya kawaida, nikaanza kumuona Mungu. Na Ngai akihudhira muno. Na kwa hakika Mungu akanitumia mno. Ngituika mwingati wa daimono wa mbere. Na nikawa mtu ambaye anakemea mapepo wa kwanza. The Nairobi demons remover. Na nikawa mtu ambaye alikemea mapepo Nairobi. Listen to me. Sikiliza. Kikiwa kia Batimaya. Hili neno la Batimaya. Mwana kiyo wetu wa Batimaya, the son of Batimaya. Huyu kijana wa Batimaya. Akiwa mwana yake toka. Akasikia Bwana anapita. Akiwa. Akasema, Jesus the son of David. Yesu mwana wa Daudi. Nihurumie. The shortest prayer. Ombi lililo fupi mno. Eneo ndaho, tapa imugame please. Kwanza simameni kwanza. Thank you. Asante sana. Hapa imugame hanini. Naomba kwanza msimame. No movement. Muache kutembea. Muache kutembea. Nidali kiole. Ninamalizia sasa hivi. Listen to me. Sikiliza. Ihoya igihoyo ni mundu wothe to mwaka koro githungu kana githweri kana gikuyu kana kinjaru. It is the shortest prayer ever. Ombi ambalo linaweza ombwa na kila mtu ambaye ananena Kikuyu, Kijaruo ama Kiingereza ama Kiswahili. Ombi lililo fupi mno. Listen to me. Sikiliza. Ni ndaho tena 1970. Hivyo ndivyo nilivyoomba mwaka 1970. Uthamaki wako uke. Ufalme wako uje. Ni uke. Uje. Hongo ni kuri karengeti ukahere. Kama kuna blanketi utanipa. Hongo ni kuri, uthamaki wako ni uke leo. Ufalme wako uje sasa. Hinya wa mwana ni nguvu za Bwana. Ili awera nile ni uke leo. Kile umeahidi ije sasa. That will be done in Jericho barabara. Na itendike kwa Jericho barabara. Na nigunga yekire. Na hivyo ndivyo Mungu alivyofanya. Listen. Sikiliza. The shortest prayer ever. Ombi lililo fupi mno. Na utimu tanga wale ona hamuzi. Na hakuna mtu awaye yeyote hawezi akaomba lile ombi hata hapa hata siku ya Mungu anataka kuina bomu. Once you pray this prayer this afternoon, woko gana other things going on within your systems. Na ndani ya tumbo lako nikana kwamba kuna bomu ukiomba hili ombi, kuna mambo yatatendeka katika sehemu ya mwili wako. Ndani ya maono mengi nigetha nimefupisha mengi ndikaikarie nisikawie notini, lakini si mimi nijokire dhainyago. Mimi nilifika saa 4 huku. Listen to me. Sikiliza. Ayakindelia. Mungu akanisaidia. Ndio kia moro mothe. Sitanena yote. No mwadhani. Lakini Bwana ni wama. Ni wa ukweli. Ni kuri Ngai. Kuna Mungu. Ni kuri Ngai. Kuna Mungu. Na ndaroka na kimumu kia ndu. Na haji kwa umati wa watu. Aroka we mwene. Yuaja yeye mwenyewe. Hamasi. Nihurumie. Hamasi. Nihurumie. On me. Kwangu mimi. Oma. Hakika. Hilo ombi kiliomba hapa siku ya leo. Oma. Hakika. Masho mangyo ona mambo toi. Hayo mengine yote hata huyajui. Nitukubaruka ithuothe tuhane tandu machiarwo ringi burino wa Kenya. Tutabadilika sisi tuwe kama watu wamezaliwa upya mara tena katika nchi ya Kenya. We toni kuaruka we mwene. Wewe kwa sababu wewe binafsi utabadilika. Kayange enda kukuthira we na testimony iria ego kuhena indo cia maundu macio mothe na onene na ugi na utoria na kuhonia. Mungu akitaka kutumia kwa ukuu wa kila jambo lile atakupatia hata uponyaji atakupa. Tutueka moving power of testimonies. Tutakuwa tunatembea tukiwa mashahidi ama ushahidi unatembea. Uira ukoonekana tugigina njira. Ushuhuda unaoonekana tunapotembea kwa barabara. Na nyumba yako nawe boma yako. Ngai atakwite ya kuita. Nuko na maundu manene. Utaona mambo makuu. Nuko na maundu manene. Utaona mambo makuu. Nuko na maundu manene. Utaona mambo makuu. Ndari hata munabii. Nimenena kama nabii. Tondu Ngai nianjaririe muno iguru ria umuthi. Kwa sababu Mungu ameninenea sana kuhusu leo. Ona akoiga make it simple. Na akaniambia ifanye iwe rahisi mno. Very simple. Ifanye rahisi mno. Totoyo na kueleza shigoe. Kana kwamba haujui kuzungumza mno. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Noego he mundu ungitwa twathomero ha. Kuna mtu mwingine ambaye tumesomewa hapa. Uweta Lazaro ambaye alikuwa na gitonga na tajiri.
ati muthenya umwe ya kwamba siku moja ni makuire, wawili walikufa. Thĩinĩ wa Luka 16 katika kitabu cha Luka 16 makuire, walikufa. Lazaro agĩthiĩ mwena wa Ibrahimu. Lazaro akaenda upande wa Ibrahimu, nake mwanake ũcio arĩ mũtongu agĩthiĩ mwena wa utungata wake kuria wetereirwo. Naye huyu kijana mwingine akaenda katika upande ule huduma yake ilikuwa imesubiriwa. Kule ndiko kunaitwa kuzimu. Tondu kila mundu aigite ngorore. Maana kile mtu ambacho ameweka katika roho yake. Akitwalia na. Wacheni tuzungumze ukweli. Niko iko mtongoria. Ndicho kitakachomuongoza. Mwaroithe vitu. Na dai yetu huyu etikite kuria kuo. Ameitika mahali pale etikite kuria kuo. Ameitika mahali pale pale. Ukimwira choke ndangicoka guku. Huyu kimwambia arudi hapa hawezi akarudi. Kundu kwina COVID egucoka. Mahali kuna COVID atarudi afanye nini hapa? Shikandi kamba. Hawezi akarudi. Ndaho ina mutumia mukwite. Niliombea mama mmoja kama alikuwa ameaga. 1989. Mwaka 1989. Twale githomo-ini. Tulikuwa katika ibada. Agikwira githomo-ini. Akafa katika ibada. Hado memare meha morning. Kuna watu wengine wako hapa waliona. Ngithie ngirote ati tuhoe. Nikaenda nikaambia eti kwamba tuombe. Ngimwita. Nikamuita. For 45 minutes. Kwa dakika 45. Agitika. Akaitika. Ya muthia. Mara ya mwisho. Actually ndagukania wewe muhujia wewe. Akaniambia nimekukanya wewe mhubiri. Mbukinyite ku dona maundu manene muno. Nilifika kule nikaona mambo makubwa. Ndukanaje tereke wewe. Nimekwambia usiniite tena wewe. Mama Agnes. Mama Agnes. Nikimulia kahora. Nikamuuliza pole pole. Kareta tulile. Nikamuuliza kwani imekuwa? Atugatiriri. Akaniambia muja kirudia ri. Mhubiri alipokuwa. Jikwira ndathie ya kupole. Nilisikia nimeenda nimefika kule sasa. Akilia ingigetwa mbere. Akaniambia nikiitwa tena ndukanaje. Ndukanaje te. Usiniite. Na mundu ucio wanjira njokere. Na yule ameniambia nirudi. Ateri ni wagetonya bio niguo eliguo we choka ni uretwo. Alipokuwa naingia ndivyo aliambiwa kwamba ewe rudi unaitwa. Atumia meharirio ndio ni mamu waete nikata toro mochari. Wamama walikuwa wamejiandaa ili waweze wakamchukue wampeleke chumba cha kuhifadhi maiti. What am I saying here? Na sitaki kusema nini sasa? Nikiroiga. Ninasema nini sasa? Nitukurego ona gukua oguo. Tutakataa hata kufa ovyo ovyo. No tuthie kwa Ngai. Tunaweza enda kwa Mungu. No tina njira ya mundu ngututindika na hinya. Lakini si mtu mwingine kutusukuma kwa nguvu. Huko barabara accident, hapa barabarani ajali. Hiyo ni ngoma Kenya. Hiyo ni pepo iko katika nchi ya Kenya. Rusini tuko twaligia ngari hapa. Asubuhi tulipokuwa tunaendesha magari hapa, uratwara wena buoya nyundo ule unapeleka over the weekend. Na uoga kwa sababu ya vile watu wamekufa. Shetani barabarani. Nituregete gukua. Tumekataa kufa na gutinde kuona hinya na kusukumwa kwa nguvu. This afternoon, lakini adhuhuri ya leo Mungu akutendee mema. Can you change your destiny? Badilisha upeo wako. Ndio. Ugaruke. Badilika. Chudo wako sio kwangu mimi, chudo wa dini yanyu, si kwa sababu ya dini yenu, chudo wa muthuri guo, si kwa sababu ya mwanako, chudo wa mutumia wako, sio kwa sababu ya mke wako, chudo wa your parents, sio kwa sababu ya wazazi wako, ona chudo wa kanisa wako, sio kwa sababu ya kanisa lako, ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Listen to me. Sikiliza. Kwa moyo. Kuna uhai. Kuna moyo. Kuna uhai. Ugoko the. Hapa duniani. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Jigwerada. Nihurumie. Jigwerada. Nihurumie. Jigwerada. Nihurumie. Jigwerada. Nihurumie. Jigwerada. Nihurumie. Ula tuane tutiketiele. Vile tunavyosema kwamba tumeamini. Tungetikiwa nini ithuothe? Tukiamini kiasi tu sisi sote. Ona ngoma yanga na guno yegethire Kenya. Hata pepo ya njaa inaweza isha Kenya. Na no gutwikira tukwenda. Na inaweza kuwa jinsi tunavyotaka. Hivi tuli ando empowered. Sisi ni watu tulio na nguvu. Tuli ando empowered. Watu ambao wamepewa nguvu. Tumepewa nguvu. Na wathiki na wathani. Na hata utiifu na hata utawala. Acheni tuombe umoja siku ya leo. Umuthi. Siku ya leo. Na ndahoya. Na mimi nimeomba. Uliangaje ndawika nawe eke nawe. Jinsi Mungu apendavyo kufanya na wewe na afanye na wewe. Na kiria
akuigiria kunengere, na kile ambacho amekuwekea akupe sasa. The inheritance that he has kept for you, urithi ambao Mungu amekuwekea, Ngai arokwe utanakura, Mungu akupe kabla hujazeeka. Ongo ni nyamulia uheo riwina magego, kama ni nyama unakula ule sasa uko na meno. Ongo ni mwana uheo riria wina hinya, kama ni mtoto upewe sasa ulivyo na nguvu. Ongo ni mirimu uhone riu, kama ni magonjwa upone sasa. Mirimu ya thuri othe, magonjwa ya wanaume yote, prostate and other demons of cancer, saratani ya kiume na pepo ya saratani yoyote ile, ihana otumu urona, inakaa kama huu upofu unaona hapa. All our mothers and ladies, wamama wote walio hapa, atumia othe, wamama wote, mirimu ya nyu ile ratire kiranyo guku, magonjwa yenu yanayotajwa ona nitukumihura, hata nayo tutaipiga. Oliu sasa hivi roho athina uma mundu akuimathini na athio thina-ini, roho ya shida ambao mtu anatoka katika tabu anaingia katika shida, uhana otumu muoyo, inakaa kama huu upofu. It is some of the things we have more than blindness. Ni zaidi mama urahitukira makirito tumu, mambo mengine ambayo unapitia ni zaidi ya upofu. Jesus the son of David, Yesu mwana wa Daudi, nihurumie, nihurumie. Nani jeriki barabara, hata nani jeriki barabara, nihurumie, nihurumie. Can I ask you to do one thing please? Nikuombe ufanye jambo moja tafadhali. Ogoko kugwa kule, huo mkono wako wikilia hapa githurine, kifuani mwako, githurine, kifuani mwako, wikilia hapa. Ugae thutha wakwa, sema baada yangu. Semeni, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, unihurumie, unihurumie. Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, unihurumie, unihurumie. Ugai Yesu mwana wa Daudi, semeni Yesu mwana wa Daudi, jigwiratha, nihurumie, jigwiratha, nihurumie. Ugai Jesus the son of David, sema Yesu mwana wa Daudi, have mercy on me, nihurumie. I believe it now, niamini sasa. Uga nidamukira, sema nimepokea, nidamukira, sema nimepokea. Uga niwega Ngai, sema ni asante Mungu, niwega Ngai, asante Mungu, nidatuka muira, nimekuwa mshahidi, nidatuka muira, nimekuwa mshahidi wa irathimo nyingi, baraka nyingi, mwaka mweru, mwaka mpya 2024, mwaka 2024, nimekuwa mshahidi mathiko-ini maya, katika haya mazishi, githomo-ini giki, katika hii ibada. ni wega ni kundathima. Asante kwa kunibariki. Ulai Ngai rohe, pigieni Mungu makofi. ya program ituraga ati andu angi marie na nimekwaria. Mpangilio wetu tunasema kwamba watu wengine wanene na wataongea. Ndikumenya uria gwika toro riu nikiaroho nigithire muno githomo, sijui utafanya nini kwa sababu ni ya roho na imeenda sana, but let's do what it is to be done. Hata tufanye inavyopaswa kufanya. Mwanake nyambe thome ciugo cia kumumagaria moro ithe witu kikuba, nisome neno la kumsindikisha dada yetu kikuba hiyo ile ya Kikuyu ile this English, ciugo cia kumumagaria, maneno ya kumsindikisha. Tukurekeria haha, tutamalizia hapa, no nituguthie irima-ini da turigithie, lakini tutaenda pale kaburini tutakapoenda. No nisigo imwe gwamba kwaria haha, no icio ingi ngurekeria irima-ini, lakini ni maneno tu tutazungumza hapa, lakini ya mengine tutamalizia pale kaburini. We wish we can prolong this day. Natamani hii siku ingekuwa refu. Kono tuate kuongera mathaa maya. Natamani wapo tungeliweza kuongeza masaa ama kuongeza muda. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Ria tutonyire guku ri. Tulipoingia hapa, twaingiria mwiriri. Tulipoleta mwiriri nithomire ciugo thiini wa ibuku ria kuburirio. Nilisikia nilisoma maneno katika kitabu cha Ufunuo. Ndathoma. Nikasoma. Ndaharĩrĩra ta mũthĩnjĩri Ngai. Nikapasa sauti kama kuhani. Tondu uyu ri. Kwa sababu huyu agĩrĩirwo nĩ gũthikwo kanitha-inĩ. Anafaa hata kuzikwa kanisani. Na andũ a Pentecostal nĩ ndamũhingũrĩra inyuothe angĩkorwo nĩ founder na nĩ agĩrĩire na kwĩna handũ. Kanisa la Pentecostal nimewafungulia iwapo kuna mahali na mngependa hivyo. Na ni onake mũndũ no aigue ni qualified no athikwo kanitha-inĩ. Na mtu anaweza hisi ya kwamba yeye ametosha na inafaa azikwe kanisani. Ndio muonia why I say that. Nitaonyesha ni kwa nini nimesema hivi. No leo
Lakini sasa tufungulie hapo. Lakini sasa huyu wetu atazikwa kwetu nyumbani. Na ni sawa kabisa. Sasa okay. Thank you. Thutha wa maundu macio ngiona atiri gwikirende kingi muno ngitarika ni mundu kiandu moimite ndũrĩrĩ-inĩ ciothe na marĩ amĩrĩga yothe na nduka ciothe ona mĩario yothe marũgamĩte mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩrĩa kĩa ũthamaki na marĩ mbere ya gatũrũme meumbĩte nguo njerũ ndaya na mena makindu moko na nĩ kwanĩra managĩrĩra na mũgambo mũnene makoiga atĩrĩrĩ, kuonokania nĩ kwa Ngai witũ ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki na wa gatũrũme. Nao araika othe nĩ marũngiĩ magathiũrũrũkĩria gĩtĩ kĩu kĩa ũthamaki na magathiũrũrũkĩria athuri ona ciũmbe iria inya imuoyo nao makĩgũithia thĩ na mothiũ mao kũu mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩa ũthamaki magĩthathaiya Ngai makiuga ameni, kĩrathimo na riri na ũgĩ ona ngatho ona gĩtĩo ona ũtheri ona hinya irotũra na Ngai witũ nginya tene na tene. Na wathuri ũcio ũmwe agĩcokia ũhoro akĩnjũria atĩrĩrĩ, acio meumbĩte nguo icio njerũ nĩa? Rĩu nĩ mbere ya Ngai. Sasa ni mbele ya Mungu. Na maitũ witũ hau. Na mama yetu akiwa hapo. Na moimĩte kũ? Na ningĩ mwĩra mũthuri ũyũ we nĩwe ũĩ. Nake akĩnjĩra atĩrĩrĩ, acio nĩo arĩa moimĩte mĩnyamaro-inĩ ya kansa na maũndũ mangĩ makoima mĩnyamaro-inĩ mĩnene mũno. Na nĩ mathambirie nguo ciao magĩcierũhia na thakame ya gatũrũme. Nĩkĩo rĩu maikaraga mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩa ũthamaki kĩa Ngai na nĩ mamũtungatagĩra mũthenya ona ũtukũ thĩinĩ wa hekarũ yake. Nake ũcio ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki egũtũũra arĩte hema yake igũrũ rĩao, hema njerũ, nao matirĩ hingo magacoka kũhũta ũyũ ndakahũta rĩngĩ. Huyu hataona njaa tena kana macoke kũnyota ona rĩo riũa rĩtirĩ hingo rĩkamacina kana ũrugarĩ mũnene ona ũrĩkũ. Nĩ gũkorwo gatũrũme karĩa ge gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki gatagatĩ-inĩ egũtũũra arĩ mũrĩithi wao na amatongoragie amakinyie ithima-inĩ cia maĩ marĩa me muoyo. Nake Ngai nĩ ekũmagiria maithori mothe mathire maitho mao. Ameni. Amen. Semeni amen. Hallelujah. 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 Nĩ wega. Asante. Nĩ ũndũ wa ndungata ĩno. Kwa sababu ya huyu mtumishi. Nĩ ũndũ wa wĩra wake mũthiru. Kwa sababu ya kazi yake ambayo imeisha. Wĩra wake nĩ mũthiru. Kazi yake imeisha. Nĩ twatuĩka ira. Tumekuwa mashahidi. We Ngai kĩgocithie we mwene. Ewe Mungu jitukuze wewe mwenyewe. We mwene wĩgocithie. Ewe Mungu jitukuze wewe mwenyewe. Igũrũ rĩa muoyo wa mwarũ wa ithe witũ. Ya uhai wa dada yetu. Na nyũmba ya Ngaruiya.
na boma ya Ngaruiya. Niwega Ngai. Asante Mungu. Niko muhimu wa tena tena. Sababu kumpa uzima wa milele na milele. Niwega Ngai. Asante Mungu. Niko mwitikiria etike kwa kukubalia akubali mwito wako kuitika akiwa kwako. Niweketa wega. Umefanya vyema. Kwa Ngai tumekusifu Mungu. Atondo wewe mbele ya kuhana. Na kwa sababu wengi unajua mbele vile ilivyo. Ni ndake hoya. Mimi nimeomba. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Ili twatuka aira. Sisi ambao tumekuwa mashahidi. Tuhurumie. 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 Keep on man, can you? Keep on man. Amazing Grace. Verses, just one. Aujove marugame. Aujove. Wachungaji wote wasimame. Wachungaji wenye mikono yao wakiangalia upande huu. Na tunahora andu othe. Na sasa tunaombea watu wote. Watu wote. Irathimo, baraka, unene wa Ngai, ukuu wa Mungu, riri wa mwana wa Ngai, utukufu wa mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Have mercy. Tuhurumie. Have mercy. Tuhurumie on me. Pangu mimi. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Maigwireza. Wahurumie. Maigwireza. Wahurumie. Maigwireza. Wahurumie. Maigwireza. Wahurumie. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Onania unene wa ngumo yako. Onyesha ukuu wa sifa yako. In the name of the Father. Katika jina la Baba. And of the Son. Na la Mwana. And of the Holy Spirit. Na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ikara hivi. Thank you. Chini, asante. Masio mange tukorekirire maine. Hayo mengine tumalizie pale kaburini. No mahane tukomekira haha. Lakini ya hapa tutayafanyia hapa. Muthene kwenda kugondo. Baba alikuwa anataka kusema kitu. Na ninawega oigiondo. Na ni vizuri na ni vyema aseme jambo. Kuina adwage hi mange kiwa if you can discipline yourself 1 minute we can allow that. Basi kuna watu wanasema kwamba kama unaweza jipa utaratibu na uwe ni dakika moja tu unaweza sema jambo. Ungetwa ama ujipe nidhamu ya dakika moja. 1 minute. Ukiitwa tu hapa ujipe nidhamu ya dakika moja. Ona muujia ni alenga mauro mothe. Hata mchungaji amefupisha mambo mengi. Ona no urenge. Hata na wewe unaweza fupisha. Mambo. Tuna government leaders ndio meha. Tuko na viongozi wa serikali ndio wako wapi? Na tuna friends members of parliament. Nao wajumbe. Marikia ashokoma 10 minutes all of them. Nitawapa dakika 10 wote. Igongona litingirika litarutiro offering.
Ibada haiwezi kawa kamilifu kama hakuna sadaka. Na bado tutafanya hivi. I stand to be guided a little bit by JJ. Basi mimi nimesimama hapa niweze kusaidiwa kuongoza na Askofu JJ. Lakini sasa kichwa changu sasa kimepaa. Niko kule kwenye meli. Let's honor them that can be honored. Lakini tuwaheshimu wale wanafaa kuheshimiwa. JJ, mtumishi wa Mungu Askofu JJ. Mkiwa na wale wengine ukai leo tukwenda kumunengera baton. Johani sasa tunataka kuwapa baton. Itawo impartation. Utasikabia. Basi Johani sasa niweze kupokea. On behalf of many men and the women of God. Kwa niaba ya wake na wanaume wa Mungu. JJ. Mtumishi wa Mungu JJ. Tuamutire akimu. Kwa sababu nyinyi sio pumbavu. Na nduli mukimu wewe. Na wewe si mpumbavu wewe. Ukai. Njooni muwe mpokee baton ya kuendelea mbele. Nida nengelio baton. Mimi nilipatiwa hiyo baton ni arata athuri moimete Kenya na atumia arata aromuthe wa mama na wa marafiki wa Roho Mtakatifu wametoka nchi yote Kenya. Success. Sio tu siri za kunawili. I'll show you. Nitakuonyesha. Kaika mkati kiumbe kamwe. Basi na kijana mmoja atokee. Oimere we mwenye. Atokee yeye mwenyewe. Torumuri atiriri. Sasa nauliza hivi. Athuri ni mara gire nao tugaira. Wazee walikataa na urili. Na niko lia atiriri. Na mimi nasema agairwo meha wera the. Waridhiwa wako wapi basi? Kaweza kuuliza. Lakini twalie mameha. Acha tuuliseme kweli wako wapi? Todo vitimbi nisio nyingi dhini wa kanisa. Kwa sababu vitimbi ndizo nyingi katika kanisa. Watu kania mmoja. Mnachanganya yote. Meku wako wapi? Ala tukuyokera mahali manene. Wale tutakao watumainia ama waaminia mambo makuu. Tuliandu watanda tu. Kwa watu 6. Meku hiyo ni ngai. Watapewa na Mungu. Bulino wa Kenya. Katika nchi ya Kenya. 6. Meku hiyo. Watapewa. You better be wise. Nawe basi mwenye hekima. Ahujia be wise. Wachungaji mwe wenye hekima. Be wise. Mwe mwenye hekima. Na sio hawa wachungaji tu, hata nyinyi. Nindalikia patio. Nimaliza. Mwale kia munenge. Kimaliza patio. Nisome mmoja. Nigada tikale kidi maile. Ili tuombe mmoja nini nikamalizie pale. Na ukumbuke mzee. Na malinda gekembe. Mwahe. 1 minute please. Na watakao nena mkipewa dakika moja tutafadhali. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Nidamu tara. Nimewapa maarifa, nimewashauri. Nidamu hivyo. Nimewashauri. Nyue. Ndiyo nyinyi. Ukai mwe baton. Njooni mchukue mwenge. Nodi ngekei wote woe hale. Lakini biezi kawekwa chini uchukue pale. Asha. La hasha. Kanate. Ama namna gani? Thank you very much, son. Itengeneze mic. Thank you. Amen. Our Papa, that's wisdom. Miaka mingi hiyo. Na nie na tugatiria mwe haha. Mimi na wachungaji wengine hapa. Netukumenyane kiuragwa. Tutajua unasema nini. We saw you during the time of revival when we were young. Tuliwaona wakati wa ufufuo, wakati tulipokuwa wachanga. We saw you and your team what you did in Kenya. Tulikuona jinsi pamoja na watu wale mlikuwa na wao vile mlifanya Kenya. We have witnessed little revival, little gospel, little miracles. Sisi ni mashahidi wa injili iliyo sawa na ufufuo ulio sawa. Na nini gohoya nyihite muno. Na mimi nitaomba, nimenyenyekea mno. Bishop Jukayo ni arathire. Askofu Jukayo aliondoka. Na arathie tari mukenu muno. Na kaondoka kama hana furaha vile. Todo ari akamatia mwekile wega. Maana wanawe hawakumtendea sawa sawa. Tuwe nawe. Tuko na wewe. Na Bishop Kitonga. Na Bishop Kitonga. Bishop Margaret. Tuoka. Tukija. Tuitikireye. Utukubali.
I'm sure we will come. Na kwa hakika tutakuja. Si tutaenda daktari Tutaenda. Adulia leo de magathi. Wazee watu watakapoondoka, Confusion will hit us badly. Basi kuchanganyikiwa itatupata kwa mshangao. Na wale maroka dhudha wetu. Na wale wanakuja baada yetu, kama neki, hatujui tutawakabili nini. We will have nothing. Kwa sababu tutakuwa hatuna chochote. I'm humbled, sir. Nimenyenyekea mno Baba, even to serve you today, hata kukuhudumu siku ya leo, to be your usher, kuwa shamanzi wako siku ya leo. I'll go home a different person. Basi nitaenda nyumbani nikiwa mtu wa kipekee. Na nitakushika mpaka tumalize ibada. Nikukunyita ginya kurekele igogona. Nitakushikia nguo mpaka kwa kaburi. Kukunyitira nguo ginya ukafuri. I want us to give. Nataka tutoe. Tuko kwa ibada. Tuko kwa ibada. Tuigithomo-ini. Ingira muhuko wako, ingia kwa mfuko wako. Oreu sasa hivi githomo-ini giki, katika hii ibada, maguta-ini maya, katika haya mafuta. Ne waigwa ni maguta makuringa ciama, umesikia ni mafuta ya kutoa muujiza ya kuponya, maguta maneta mundu guthiete agacoka, mafuta ambayo iliita mtu aliyekuwa ameenda, maguta makurathira miaka mingi, mafuta ambayo imekutajiria maisha yako, jinsi tunavyotamani kuwa good elders, kuwa na afya njema na watu wenye hekima, na tukagia ciana cia gutiga, na tupate na watoto kamwe karorio, kijana mmoja ambaye anaulizwa Ngai egutuhe umuthi, Mungu atatupatia siku ya leo, kuma na thome, yule kijana atakaye kwa mlango wako, yule atakayefanya awe ni msichana, awe ni biological kana spiritual, awe ni wako kuzama, ni wako wa kulea. Today by this giving, leo kwa matoleo haya, under this anointing that has served us, katika upako huu ambao umetuhudumia, may God give you that inheritance. Basi Mungu akupe ule urithi. Come on, get in your pocket now. Basi jieni katika mifuko yao mashemanzi, enda mpaka kule nyuma kabisa, udhie kinyakori ya mwisho vio, kwa wale wamesimama pembeni, ona alia marugamete kulia gerere faini, hakikisha kila mtu ametoa. Make sure that your modo ni yahodha. My reverend here is reminding me, kasisi wangu hapa ananikumbusha ya kwamba tuko we are in the time of technology. Basi tuko katika hali ya kidijitali, and most of the people would love to give through the online giving, na wengine wangelipenda kupeana kuhusu mtandao ama kuhusu kwa simu za rununu. Then get your phone, get your gadget out. Basi toa simu yako and get to the M-Pesa number, na uende kupata M-Pesa app there, na uende kwa M-Pesa, weka hili namba 0722, weke nambari hii 0722 21 7372. I come again. Nataka kurudia tena 0722 0722 21 I repeat again. Narudia mara tena 0722 21 You'll see the name Island. Utaona neno jina Island. You can now continue giving. Sasa unaweza endelea and make sure you give. Na uhakikisha umepeana. Make sure you give. Hakikisha umepeana. Giving is a blessing time. Giving time is baraka. We don't give because we are rich. Hatupeani kwa sababu sisi matajiri. We give because giving is a principle. Tunapeana kwa sababu hiyo inafaa. Ni kanuni hiyo. Na ni kanuni. It's a principle to give. Ni kanuni kutoa. And in every service, na katika kila ibada, giving is a principle. Kupeana ni kanuni. We are under very heavy authority. Tuko chini ya mamlaka kuu. A man who can say you will not die. Na yule mtu ambaye anaweza sema huwezi ukafa. I'm sure you won't. Na hakika hautakufa. We are under that anointing. Tuko chini ya yale mafuta. Ama ule upako. Waiganjo ina miaka mingi muno. Waiganjo uko na umri wa miaka michache sana. Sasa unafaa kusikiza wazee. Uongezewe miaka 60. Katimu. So make sure you give. Make sure you give. Basi katimu hakikisha umetoa. Mpaka tubaki na
jino moja. Kana tukore tuena mothe. Ama tuzeeke tukiwa na yote. Mundu hujeti miaka 60. Mtu amehubiri miaka 60. Na bado memory sawa. Na bado katika hali ya kusikia sauti, hali ya kutoka kifua iko sawa. I pray that I receive that anointing. Basi ninaomba nipokee by sharing this platform and ushering this. Na kwa sababu ya kuwa katika hii pulpit, stand up please. Fanya kazi. Basi praise team, naomba msimame. Na ngoja mmalize kupeana haraka. Jetereira murekia kuhoga na yeye na ihenya. I want us to say kogega tweka. Nataka tuimbe ule wimbo. Angoka. Asante sana Milka Jambi, mchungaji wetu. Ndemurikani na peno rige. Nakumbusha hii nambari mara tena. 0722 0722 21 73 72 0722 0722 21 73 Alan etako Alan Jeteraile. Anaitwa Alan. Ashashu mashoke. Remansa. Deke muhabi ushoke kindly. Acha sasa ile sadaka irudi. As that bishop has said. Kama vile askofu amesema. Tani doshera iro ni idwe. Sio kanisa limechelewa, ni sisi. Na negohoya ndiye kana High Excellency Governor wa Nakuru huko. Ningeomba iwapo mheshimiwa anyone from the office of the county commissioner. Ama yeyote ile kutoka county commissioner. Do you have any? Tuko naye mfanyikazi yetu from the office of the county commissioner Nakuru County. Kutoka county commissioner. Okay, we have Wangari mheshimiwa. Basi tunaye mheshimiwa. Ni member of parliament kutoka Nakuru County. Wangari ambaye ni member na MP wa huku. MP wa huku. Gashofe. Forgive me sir for that mistake. Tusamehe kwa sababu hiyo. Sijui kabisa geographically niko wapi. Sijui haswa niko wapi sasa. Venye tulikuja na huko ndio tokie. Kwa igitane. Wa muhere. Ugiukaga kwa muthuri wale mdusi wako itoka ishuhia. Akaishuhia yes. Ali mdusi wako. Kwa igira ishuhia gako na kana. Wonderful names. Majina mazuri. Now mheshimiwa, I have a plea. Basi mheshimiwa niko na. Okay, let me just put it to him in one language. Thank you. We have become late, especially most of the congregants wamekuja wakati bishop anaongea. It was not our error. And I want you to take this seriously to the governor. Mheshimiwa Sakaja, governor wa Nairobi, alitupatia mabasi 10. Mheshimiwa CS, Mheshimiwa Kuria akatupatia mabasi 10. Kama mabasi yote ilikuwa inatoka Nairobi. And because ya national service haikupatikana, we had to take buses from matatu industry.
lakini OCPD Naivasha has been a problem to us. Ameshika hizo gari zote, ametoa number plates na anajua zinakuja mazishi ya Mama NGARUIYA. Gari zipeana na serikali na hiyo serikali pia isike. Amesumbua hawa watu for 3 hours ndio wanafika sasa. And we are not sure watapitia wapi kurudi. Simply because hizi matatu si za route ya Nakuru, si za route ya Naivasha. But they were given from these drivers you see na magari ya Dadora, Kayole, Mheshimiwa Gashofe na Mheshimiwa Wangari kwako na Gilgil, si haiko biashara kwa route zenyu. Haiko biashara in your constituencies. Haiko biashara in your county. Kindly give those drivers peace, warudishe watu nyumbani. Na waomba tu kwa heshima. Talk to the county commissioner, ambia huyo jamaa awe tu mpole. Huyo OCPD Naivasha should not be a problem. Tunaheshimu jeshi letu la polisi sana, but it's good to be considerate. Hatakuwa officer of police, just be considerate. Sio fujo tena sana. Si tunapeleka hiki pole. Kuna watu wanaenda mazishi, why it be so hard? Kwani ni nini imebeba ni bangi? Bana, hiyo ni rafiki yangu, lakini hapo that's not way to go. Kindly address it now before you even come for tribute. Tuwe tukijua our drivers from Kayole, from Dadora will get back safe. Yes. Na wajua hawako biashara, they are here almost for free. Maana ona maundu mangi makiranirwo ni ateti na ni timothe mahingaga koguo na matututuika anyway. Digo kiaria muno, but make sure at the ni megucoka safe. Mheshimiwa Kuria ni murata wakwa nitutindikanaga nituchongwanaga ona ne ugire maundu maria njaragia magetibugo. Otherwise mimi nataka kuleta mtu mwingine, lakini kwanza niseme tuena mathiko ma free reader Saturday. Etora moyo nyitaniro wanyu ni muini witu mwitekera ugo tukite tugathie gatundu kwa MK wa Karango tumagari free reader etagwo Dikwa Munyonyi. Twena mundu witagwo Joel thaici twi haha niwe wambite hamaici na araruta wira uyu murwanyine moshari murwanyina kwire Joel eguku wa global event na danatiga kwa bahama uyu wi haha just wave turarikia haha tuthiko Tuesday mioro kakini wira turaruta my mother ara ena thiko ithatu kuma maiciu ewo ndithaici, but we are here. Gokwiro kana kurwaria is not an excuse for service to humanity. I have confirmed it by this man at the Egoko. I have confirmed it by NGARUIYA that he could still come to see my mom in ICU in emotion. I have seen people just offering themselves to serve without an excuse. Kindly adwaito to train an excuse. Adwa makomete meberegito. Na riarwaru, we have to hold them. Itekania inani na munyoni na guoko, especially the industry. Amemerekeito, adwa media all the aini. Ati nituko kwa hamo guthika free reader na guthika brother Joel. Na nituko igira group show with the little we have media show there nituko kugererio rosho. Tomatume na giteo. And also remember me in prayers. Thank for those who have stood with me. Kurihabil Shamai mom. May God bless you. I know you know how much I love my mother Dorcas. I know you know how much. And so gotaka kugo wotu NGARUIYA mamu wanyu agithie utuko Akihurukio wene we ndagitari gacunji ni atengerire muno kugeria kuri start mukuru riu tribute ine na ni ageririe muno kumucokia muoyo riria twikire ne gutwikana, but when she could not do it anymore she gerire rire ndagitari na ndirikanirie gwire augire were NGARUIYA guciara tikomia. That's the word, guciara tikomia. That's what the mom told you. You may understand very well. So I'm happy for that. All that doctor told me, Dr. Gachuje, to remind you, she was so happy with you. She was so jovial with you. She was so proud of you. Allow me to bring forth Reverend Sir Okatu, just do that for me. Do the rest for me. Archbishop, our Papa has given you like 27 minutes, like 27. Shadimuno 29. Akihurukio, like 22. Misa ya wafu. Asante. Akaito hoere Bishop na Bishop Zrohe Wega. Akaito hoere idoji sharuto. Nego request one of the bishops here utarutete weira etikira ndugata hoere muhodhi uyo.
Kei tuhoe. Twakugatha Mwathani tono tuheaga indo cia gutungata thiini wa wira waku. Twagucokeria ngatho ni undu wa andu aku aria metikire kuheana kigongona-ini. Ithuĩ Ngai nĩ tũkwenda kũhoya wĩtĩkĩre kũmarathima na kũmatambũrũkĩria guoko gwaku. Twaciamũkĩra Ngai na twĩtĩkia nĩ kũruta wĩra mwega wa gũkũgocithia. Tũgĩthiĩ na mbere Ngai, tĩkĩra gũikarania hamwe na ithuĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtugi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ ona Roho Mũtheru. Amen. Thank you. Ushers, now you can leave. Citware harĩa hagĩrĩire. Ndagĩka icio twaheo nĩ Archbishop in our program nĩ tũgũcigayana na ikundi ithatũ cia andũ na nĩ tũgũcihũthĩra kwagĩrĩire. One, nĩ kwenda kũ-recognize a lot of effort ĩmĩkĩtwo nĩ andũ different gũtigĩra igongona rĩrĩ rĩtuĩke successful. People who have sat down, people who have planned, people who have contributed, we appreciate you. You are all of you are here. Na no turemo ni kumuhe opportunity, but ni kuria mekuruga maithenya-ini rĩanyu. Tukuriga wao, ni tukugĩa na tributes cia family right now. Twarĩkia ũguo, aini megũkũ na megũtongorio ni my chairman wa Daisy na Karangwa Muraya. Turugame tuine rwĩmbo rũmwe. O rũmwe tu tondũ tihota kuhe o mũndũ. Then Mike Gitone all the way from the State House is here, will handle the leader's part na wisdom yake, then we'll go back to Archbishop. Nĩngũria family ya Archbishop Ngaruiya Senior metĩkĩre gũka haha na ngwenda moke marĩ othe mathome tribute ciao tondũ nĩ nguhĩ. Nĩngũria Daddy ĩtĩkĩra gũka tondũ yaku nĩwe tongoretie. Joseph Okai, Monica, Lucy, Wajiko, Wagare, Brian, Ngaruiya Junior, na tũkũrigia na Hana ekuria Germany. Igũthoma kũgera mitambo-ini. God bless you. Okai haha, mũrũgame thutha wa your dad as you present your tributes. Karibu sana askofu. Tunaanza na yako, alafu tuende kwa ya watoto. Karibu. Yesu mudhara fawa kwa eunete igerera ikere nwanda iwa kwa ona ike Huo ndio wimbo ambao tuliimba pamoja na dada mpendwa wangu wakati alizindiwa na ugonjwa sana na akaonekana mambo imekuwa ama imeenda mlama, na akaniamsha akaniambia tuimbe huo wimbo wa pamoja, na ndio nimeona inastahili nikumbuke huo wimbo wakati yuko hapa. Nikitaka kuleta my tribute to my dear wife. And may I start with saying, my God is very faithful. Even today, as we mourn my dear wife, Sarume Wangari, who has been together with me for the last 40 years down the line. It has not been very easy, as you see, but has taken the hand of God. Blessed be God and the Father of the Lord Jesus Christ, for the Father of mercies and God of comfort, who comforts us in all afflictions. With the comfort with which we ourselves are comforted by God. No matter how things are today, tomorrow is another chance to make things better. Though I walk through the shadow of death, I will not fear no evil, for you are with me to comfort me. Behold, you have instructed many, and you have strengthened many, and the weak hands.
Your words have upheld him who was stumbling, and you have made firm and feasible knees. Now it has come to me, and I'm patient enough. Till we meet again, I thank God for the 40 years we have been together with my wife. May God rest our soul in eternal life. Amen. Makofi kwa papa. Twende kwa Joseph Karanja, tribute yako tafadhali. Asante sana askofu. Mungu akubariki. Okay. I'll read the tribute to my mother. It's painful, but I'll try because of your prayers. I appreciate it. Mom, no one I know that I can use to express how grateful I am to God for the gift I have of you as my mother. It is true, good gift is only from God, just as I have come to realize, and the best you are. I shall forever be grateful to God for the time I had with you and the memories you have left me with. Now, from all my childhood, I have known you as a champion, a loyal to your children, and full support to my father in home and also in the ministry of Jesus Christ. Even after we all completed our studies, your hard work was still the same, making sure that you still support your children, that none ever go hungry. There was a time I came to church to pray in the morning, and before I entered, all I heard was you praying for us in full submission. How I pray to God that all the prayers, Mom, you made for us and our offspring will always be manifested. Mom, may you rest in eternal peace with the angels of God, and may God help us that we may always stick to your wise and true gospel of love, fear of God, care and unity. Thank you, God, for the gift of my mother. Thank you, God, now and forever. Amen. Appreciate Karanja. Tuende kwa Monica. Monica, kindly step ahead. Monica. Brian will do it. Brian is the first son. Okay. Monica. Praise God. Praise God again. My name is Brian Bogwell, and I'm going to read a tribute to my grandma. You may have passed on, but your memories will always live within us. Thank you for your sacrifices, your care and concern, your love and everything that you have done for me. Wherever you are, I know you are in a much better place. I will be grateful and thankful that you are my grandmother. Thank you. Pigieni Brian makofi. Twende kwa Lucy, kindly. Lucy. Okay. Wajiko. As we wait for Lucy, Wajiko. Praise God. Praise God again. Gwareka urukanini kegeno. Na I know hari nyara kena. I know hari nyara kena nugutwana. And I know you are in a better place. Dororo dhiragira. Sasa imeisha. Venye ulikuwa unateseka, sasa imeisha. But what I know, you're not dead. We had to commit it. Norathire gututhodekera handa. Nigetha riria tugoka. Ugatwamukira. Mom, go ahead. I will forever miss you. God bless. Pigieni makofi. Wangari. Tribute ya Wangari. Praise God. Praise God again. My name is Wangari Mwangi, the firstborn to NGARUIYA Junior. I'm going to read this tribute to my grandma.
In the quiet moments since your departure, Grandma, I find myself surrounded by echoes of your laughter and the warmth of your embrace. Your departure has left a void cannot be filled. I am grateful for the countless memories. We shared bedtime stories, the comforting meals, and the unwearying relationship. You are guiding light. Although you may no longer be by my side, your spirit will forever illuminate the path you helped me tread. Farewell, dear Grandma. May your soul find eternal life. As I bid tearful farewell, beloved Grandma, I am flooded with memories of your life well lived. Your departure leaves an emptiness that words cannot be expressed. Find solace only in your cherished memory. Though you may have left this world, your love remains eternal life. Rest in peace, Grandma. Your legacy of love will be my guiding light. Thank you. Appreciate them. We will have a tribute here, Hannah, all the way from Germany. We will have it streamed live. She's here. Hannah, we are waiting for you, for your tribute. Praise God. Amen. I will read my tribute to my mom. To my lovely mom, since you disappeared, it's paining me so much. Since I didn't manage to come, Mom, even if you're not, my heart missed too much. You were alone to us and to many others. Thank you, Mom, for teaching me how to give and to respect. Mom, in my heart to be my pillow. Mama, you were my best friend. I could share all my problems. Your advices were full of wisdom, and they will always motivate me. By the grace of God, your prayers and blessing, I am where I am today. Mom, you had a fight with the sickness. You always encourage us and give us hope. Like Job, you were strong in your faith. How sweet and happy you were when my children called you. Oma Kenya, and you respond, Oma Kenya, NGARUIYA and Noah, which means Sosoa Kenya. When you went back to the hospital, I was panic mood, but God gave me a word which come from Colossians 1:11. Strengthened with mighty according to his power for the patient and long suffering with joy
I felt your words. I felt your words. You were a prayer warrior, a fighter, hero, and a mother of faith. You will always remain to be my mom here on earth and in heaven. We love you, Mom. You promised it. Thank you. Appreciate her kwa makofi. Thank you for being strong. Hannah, we pray for you. Wherever you are, God will keep you with a lot of peace. Now, the last tribute, NGARUIYA Junior, you must be strong. Enda pale kwa pulpit, that is the last tribute. Mungu akupe nguvu pia. Good. Mwana ni agosho. Kedirio somuriga neti nake. High five, mwere high. Mugedio wega, mugedio gukengwa tena hinya, mugedio. Gedio mundu high five, kiondo giki kiehere. Tuki mugedio high five, ucio muriga neti. Bas, ugo soka we moko maku na iguru, urira Jesu rohe. Tondu ni mwega, urira Jesu rohe wega pio. Alosi muriga neti ya muico no mwere wewe mundu wa bata we. Tukimurore mwere wewe mundu wa bata. Mugedio rege mwere wewe mundu wa bata. Bwana asifiwe. Yes. Mwato mama idoli na kiudo ya die. Ude sawa. Erojo ke sawa. Imana idogo nyige. Tera ndikite na ingi. Tugakiandika. Onda kira. Twana idogo icio tigane nacio. Twana jikare oria. Oria jikaraga. Tidaha kitu oria joy githungu. Na dioi. Wa mbere utumia ukomete haha ni njamba. Na ndiwe kana kuri undu ingirekire itaneka mutumia uyu atore muoyo. Ni hamwe na aini hamwe na ateti na atongoria tondu kuri muteti na mutongoria kana tiguo na hamwe na mashabiki makwa nitwang'eng'ana muno ria mutumia agitura muoyo. So my tribute no njugire ndi mukenu ni tondu riria mami mena my dad tonaga tari itheru thiini wa ndwari yake. My dad menake akajira maguthuka handu na ni macoka maguthuka handu thibitari na ni macoka hindi yakinyire riu ngi undu ucio ngiutake serious. Aria ndawire serious ndahurire maito wa kaunti ya Murang'a uria rari ho gwitwo Sabina Wanjiru Waceke. Na Sabina Wanjiru Waceke uikarite haha umuthi ne wandeithirie na akioya thimu yake akihura thibitari nene ya Rifaro. Sabina uyu wi haha oe mwene kinjira riu utigana na thibitari ici ciothe twara mami Rifaro. My mom na my dad makinjira ithuĩ turenda Kijabi. King'ang'ana na Kijabi. Igikinya handu ngiona still my mom no guthira arathira. Na nĩ gaciari ndimwire rimwe ciana ici cia marika maitu rimwe ma tuthikagiririe ohani tondu mami aregire biu na akiuga nie ndi muhonoku na ndienda Kijabi nikuo thibitari ya Ukristiano. Tera kuga ciugo icio yabidire njene anatakwa magithie nginya hemana. Mathi hema magicoka makinjira ti kwega mamu wanyu ni murwaru kirio uri kuhota
umutware kundu kugwitwo referral. My mom akirega. No my mom warega ngirigunya atia gwikana gitukaniro muno na ini mureira ndathiaga handu ngaremwo nĩ anything to meciria makwa mehe mami. Ndatũma counselors moke marĩrie my mom agĩtĩkĩra gũthiĩ kũndũ gũgwĩtwo referral. In short, ndathi referral, madagĩtarĩ ma referral KU o hamwe na mũrũgamĩrĩri wakuo makĩndeithia mũno ũhoro wa nami na arata akwa na inyuĩ meha. Tiribiti yako kwenda gũcokeria ainia na no nyende mũrũgame mũini wothe, mũtangathi wothe, mũmemerekia wothe, rũgama. Bishop barabara mũrĩraia andũ a rũhĩ rwega. Maũrĩ gũthirũkĩrwo wega. Andũ aya kuma nominamu Luther Kijabi o hamwe na ambunge arĩa me haha nĩo mateithia mami karaithiainĩ na matũma mami ogoke matuku. So to me, ndĩmũkenu nĩ inyuĩ, ndĩna ngatho nyingĩ nĩ inyuĩ, na nĩ mwatũma mami atũra tũrĩ hanini. Wa mũico ndio tiribiti-inĩ yakwa tũkinya njarie ũguo rĩu mũreciria. My dad, tondũ hũthagĩra rĩtwa rĩaku na rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩrĩte na nĩngĩte kĩbeti narĩo. Ndetagwo Mwangi, kĩona Mwangi nĩ rĩa wana. Ndoya Ngaruiya Junior ngĩrĩhũthĩra na nĩ hũthĩrĩte rĩtwa rĩu wega. Nĩguo andũ aitũ nĩngwenda gũkwĩrĩra haha mbere ya andũ aya tondũ mami agĩkwo tagwo Bishop Dr. JJ Yuga aratigire uga nĩma nĩnjiarĩte njamba na niĩ rĩtwa rĩu nĩ make sure rĩu wĩ muoyo nĩ ũgũtũra ũkenete nĩ rĩtwa rĩaku. No nawe rĩtwa rĩrĩ nĩũrĩrĩrĩire kana tiguo nĩũrĩrĩire rĩtwa rĩrĩ na hĩndĩ Bishop JJ akiuga mena mũigai hĩndĩ ya memoria ũhoro wa mũgwĩ waku nĩ ũteithĩtie mũno. Mũgwĩ waku nĩguo ũtũmĩte andũ aya moke haha. Mũgwĩ waku nĩguo ũtũmĩte mathiko ma mami macainio. Ũrĩrai mũgwĩ wa mũthuri ũyũ. Ndĩmwendete mũno na ndĩmũkenu mũno nĩ inyuĩ nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũthika mami na kũmũhe gĩtĩo. Na ndieciragia Sir James atĩ mũthenya mũno ũkorwo hana ũũ ndathiaga gũkũ andũ arĩa ndanathĩra guoko igũrũ. Reke wone mũndũ wothe ndanathĩra guoko igũrũ oya guoko gũkina kũrĩa thutha ndathĩaga gũkũ ndieciragia ndahanaga gĩthari ũhoro wĩgiĩ ũthĩi. No Ngai ũrĩa ũndutĩte gĩthĩi-inĩ kĩa mũtu haha gũthĩa akanginyũkithia akanginyia harĩa ndĩ. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa ngũtũũrĩra. Ngai amũrathime, nĩ ndĩmwendete mũno. Ngai amũrathime, mũrĩ andũ a magegania kũrĩa Rĩkarũĩ na mabaka wa Gĩthũngũ rĩrĩa ũtihega wa mũico Bishop Kibarabara tondũ nĩwe twĩ ndũgũ biũ na nĩwe nĩngwendete biũ. Aini aya mandehete gũkũ na ithuĩ wĩini-inĩ tũtikoragwo na gospel na secular, tũkorwo tũnyitanĩte ũguo o hamwe na ateti aya. Ndagũthaitha tu nĩ tondũ wa macambĩki maya makwa wĩtĩkĩre Jose Gatutura maine, wĩtĩkĩre Samido aine, wĩtĩkĩre Waithaka wa Njĩri aine nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩa macambĩki maya makwa nĩgetha macambĩki maya makenere wĩini wa mami witũ. Ngai amũrathime na nĩ ndĩmwendete mũno. Asante sana. Thank you. Ngaruiya Junior nĩ gũtũrĩkĩria na ngatho cia kanitha.
Mwathani agocwo ringi nikwenda gucokia ngatho nyingi muno. Rather ningetaka kushukuru kwa wale wote ambao wamesimama na familia yetu wakati huo wote ambao tumekuwa na ugonjwa wa huyu mama. Mumesimama na mimi sana, watu wa kanisa, hata wakati watu wa NGARUIYA Junior walikuwa wanasimama naye upande wa uimbaji. Pia ningetaka kushukuru wachungaji wote wa Limuru Pastors Fellowship, Limuru Senior Clergy na kanisa lote la Soul Winning Revival Church in Kenya. Mumesimama na mimi kidhati na mumeonyesha upendo wa kweli. Na hata siku ya leo ambao mmekuja ili tukaweza kumpumzisha dada wetu, ningesema nami pia Mungu wa uzima azidi kuwabariki sana kwa sababu ya kazi ambao mmefanya. Leo ningetaka kumwambia askofu mkuu ya kwamba wakati mama alikuwa amesema tutakuja kama familia kwako nyumbani. Kwa hivyo hata sasa kama mama hayuko, sisi ambao tuko lazima tutakuja nyumbani kwako ili yale maombi ambayo ulikuwa nataka kutuombea pamoja na mama, sisi pia tunahitaji maombi kwa msimu uliobaki. Kwa hivyo Archbishop Jerry Barabara, I want to promise you that soon, very soon, we are coming, because that was a promise from my dear wife. Ile jambo lingine dada alikuwa anataka linahusu kanisa yetu ya local church ya Kameredo Limuru, ambapo mimi niko pale. Kuna jambo alikuwa amesema la kanisa ya Limuru na alikuwa anataka kufanya. Kwa hivyo siku ambao nitapiga tarumbeta, tafadhali ninaamini mtakuja, kwa sababu kuna jambo ambalo sitalitaja hapa, maana alikuwa amesema lile jambo lifanywe kwa kanisa ya Limuru Kameredo tarehe 10. Alikuwa amepanga hata tarehe. Alikuwa amesema tarehe 10 mwezi wa pili. Na lile jambo ambao alikuwa anataka kufanya, na wauliza watu wa Kameredo Limuru, tutakapoitangaza, tafadhali heshima ile mnaweza kumpa mama ni kutenda lile jambo ambao alitaka itendwe. Na kuna mengi ambao ningesema, lakini kwa leo kwa hayo machache nimeshukuru Mungu, na nguvu nilio nayo ni kwa sababu ya watumishi wa Mungu ambao wamesimama na mimi, na tena kwa maombi. Zidi kusimama nami na ninaamini Mungu atanielekeza mbele katika huduma hii. And I want to promise you that the Church of Soul Winning Revival Church is not down. We are going to soldier on in Jesus' name. So God bless you. Tumpigie Archbishop makofi mazuri kuliko hayo. Asante ndadi kwa kuwa strong for the sake of your family and the church. Mungu akubariki. Sasa kuna ombi NGARUIYA ameomba, and this is a complicated event where everybody is here. Joroge Mwashimwa, where everybody is here. Na NGARUIYA ameomba ombi complicated in a complicated event ya kuhusu wasanii, na kwa sababu na mimi ni mjanja, unaondokea ngori. Kwa sababu hiyo ni ngori. Nimerushiwa ngori na mimi naondokea. Sasa there is a team that has worked so hard to accomplish this event. Na kwa sababu aliyekuwa anatuongoza, he is a wise man, very wise. He is our chairman and our senior. Wakiwa na karago Muraya, mimi nilikuja hapa kutoka jana. Nimekaa hapa na Archbishop Barabara kutoka asubuhi. Ninawarushia hiyo ngori. Ninawarushia nini? Pastor, how do you need to engage? Ben, what is it? You know what to do and to say. Wale kiana aini aya. Onakoni dakika imwe kana ithano. You don't have to do exactly what NGARUIYA has said. Utwetire Mike Gitone ni undu wa atongoria for few minutes. Nimeondokea ngori. Mwathani agocwo, ngeithiri ciare raini oguo, ngeithia mundu high five umwire no akigeithio ni ucio aikirio ngori.
Niĩ njĩtagwo Ben Gĩthae kana Mpendwa, na kaingĩ kwahĩtana no niĩ ngĩtagwo, na nĩ ndamenyerire gũikĩrio mathĩna na maruo maini. Archbishop Jerry Kibarabara na kanitha nĩ ndĩmwendete mũno, na kĩrĩa gĩtũmaga ndĩmwende nĩ tondũ wa maandĩko mũtũhunjagĩria maugaga atĩ teng'era nyũmba-inĩ yawa ũkenete na ũcanjamũkĩte. Nĩ tũhunjagĩria maandĩko mangĩ maugaga atĩ Jehova na rĩĩtwa rĩake nĩ rĩũrĩro rĩnene harĩa athingu moragĩra magakĩhonoka. Niĩ nĩ ndambatagia Baba kĩrĩma, twahotwo twĩna Sir James, tũkĩona ateti aya nĩ maratũthirĩkia mũno, twathiĩ o handũ tũkĩũrĩra nyũmba-inĩ ya Ngai tũkĩmũkora, mũgĩtũnyita wega, na nĩkĩo rĩu tũrũgamaga no camba. Mwarigwo tũkoragwo kũ twĩna Sir James, tũorĩire harĩa atungatĩri aya, mahũrĩre irũhĩ tondũ nĩ matũnyitire tũngĩrĩa thiru. Twacemanagio na ateti makanjĩra, we no wambatagia andũ kĩrĩma we, mũkũmĩre ũrĩa ndakũmagwo ũkĩona kaba njoke nyũmba-inĩ ya Ngai. Na niĩ rĩu mũtikanyona na kũu rĩngĩ, mũrĩnyonaga na atungatĩri aya. Niĩ rĩu nĩ ndatigire siasa, ta geithia mũndũ high five mwĩre Mpendwa nĩ atigire siasa na ona akĩhonoka wega. Nĩ mũrĩonaga ndikĩire mũno tondũ rĩu kũu nĩkuo ndonire gwĩ thayũ. Rĩu inyuĩ ikarai kũu, ona mũngĩkaigua nĩ mũkambatania kũngĩ, mũtikona Mpendwa hau rĩu. Nyonagai kũrĩa ngĩtungata, ona ndahota gũthiĩ ũguo njĩre atungatĩri aya manjĩkĩre kara, ngwenda Ngai niĩ. Geithia mũndũ high five mwĩre ona wenda Ngai nĩkuo kwega, gwĩ thayũ nĩkĩo thakarĩte ũũ. Na nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu atungatĩri nĩ tuonire nĩ mwendanĩte mũno na mwahe kanitha wa soul winning ihinda rĩega rĩa gũtungata. Na tondũ wĩra ũyũ tũrarutaga hamwe, mũratũteithia mũno, aini maratũteithia mũno, atongoria aitũ maratũteithia mũno, twareka muoye ihinda rĩothe. No he kĩndũ kĩmwe ngwenda mũnyite na mwĩtĩkĩre. Ithuĩ aini tũtiũĩ mũini wa secular na tũtiũĩ mũini wa gospel, tũĩ kũnyitanĩra twĩ hamwe, nĩkĩo tũrarutire wĩra ũcio pati itũ. Rĩu tũngĩigua aingĩ aitũ ta matwarĩrĩrio na hau ta matekwendwo, rĩu ningĩ tũiguaga ta twamenwo ithuothe. Ũguo mũtwendire aini a gospel, twenderei Waithaka wa Jeni, ona mũtwendere Samido, mũtwendere Gatutura, ona Baba Mũcaimo. Na nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu, tondũ mũndũ ũyũ witũ nĩ orĩra ngũri, reke naniĩ njũrĩre ngũri. Karangũ ũka ũtwĩtĩre andũ acio haha othe moneke tu, no tũtikũrũmĩrĩra wendi wa Ngaruiya atĩ ithuothe, ona tũngĩrũgama haha tuoneke rĩ, tũina rwĩmbo rũmwe rũrĩa dadi maitũ arendete rĩ, githĩ to mwatuona? Ĩni mũtikĩhũrĩre rũhĩ naniĩ nĩ kũhũrĩra ngũri na ũgĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Rĩu gaka nĩko kabũri karĩa koneka nĩ kanoru wega gathĩnjwo. Na nĩ ngũcokeria Ngai ngatho tondũ na nĩ thutha wakwa kwĩna atungatĩri matira Musa moko, Joshua akĩhota kĩ, rĩu ndirĩrĩrai. Rekei ndĩmũgeithie thĩinĩ wa Mwathani mũrĩega. Mwathani witũ arogocwo. Njĩtagwo Karangũ wa Mũraya. No njage kwaria maũndũ maingĩ, no mũnjĩtĩkĩrie nyambe njuge kiugo gĩkĩ kĩmwe itanathiĩ ngũri-inĩ ĩyo. Christmas ĩyo ĩrahĩtũkire ndĩrarĩ bũrũri wa India, na nĩ ngoretwo ngĩthiĩ kuo maita maingĩ nĩ ũndũ wa arwaru aingĩ arĩa me gũkũ bũrũri-inĩ. Na tondũ nĩ ndona anene aitũ arĩa Mwathani aitĩrĩirie maguta, arĩa makuhĩrĩirie ũtongoria mũno, na nĩo atongoria aitũ me haha, mũnjĩtĩkĩrie njuge kiugo gĩkĩ. Nguga ndĩ mwananchi wa kawaida, mũndũ ũthiũrũrũkĩte bũrũri ũyũ piu, atĩ
he hindi ndironire hindi ria eronino irokite gukigia na president yakeriria bururi na deputy president akihokerwo ati niwe ugutabania mogaruruku kuria kwina miyoro ni kwenda kumwira hena muyoro ukite murugo kira eronino uretwo murimo wa cancer. Andu aya urona guku Mheshimiwa Sabina, andu aya urona guku ona angikorwo matihutitio umuthi maiguaga cancer aingi ao makora, na angikorwo ningi hena murimu wina goro muno kurigiteka guku bururi-ini maya Ngai ni murimu uyu uretwo cancer. Ndamuthaitha otoria maundu maria mangi mothe mananirirwo national disaster, Ngai aroteithia murimu uyu wananirirwo national disaster nigetha Ngaruiya wa guku Subukia ndakabatara kuhura thimu ero ruta muciari kuna mutware kuna, tondu haria hothe muciari agathie ni agakoragwo agithondekwo wega tondu murimu uyu ni uroretwo no karorwo ni undu wa andu aya aitu. Ndamuthaitha tu cancer ni roraga andu aitu, na andu aria muno maroragwo niguo kwanja ya maragia ruthiomi ruru rwitu ni ruo muno. Ndamuthaitha andu a Ngai na tondu mwina uhoti kaba toge gwakirwo bara ingi, no riria tukaigua ati mundu athie gwikwo radiotherapy, athie gwikwo chemotherapy, ndararihio kindu, ngoro citu ni igakena. Ngai witu no murathima. Riu muthiri ni wira wa kuria ndaheo haha ni muhuthu muno tondu ni wa gutamburithia aini, ani ngwenda gucokeria Ngai ngatho tondu wa uguo. Horo wigie nguri iyo na ni ngome face de thiini wa roho, tondu gutiri mukurino ungiheo mbere ya andu aya othe arie hatari undu mwathani amwikire, na ni ngwenda kumucokeria ngatho ni gutambura kurino tutikoragwo turi aingi thengio-ini tondu wa gutwenda gatagati-ini kanyu ni mutuonagira handu akurino aria othe mwi guku mbere ndaya rugamai na iguru haria muri akorwo wi mukurino wi o haria uri na riu na gitio kinene ungenda kumenya kanitha witu ti munene ni ukuona no matarike urirai akurino acio the ruguru na gitio kinene ikarai thi ndagika ciakwa nĩ gũthira irathira aini othe a secular o harĩa mũrĩ rugamai na igũrũ. Ngoja kwanja we urauga wĩna gĩtambaya kĩa green ũraugĩrĩria mũkũrĩ we hai ndĩrenda mũke haha mbere ndĩmuonie ũrĩa tũgwĩka. Hũrĩrai aini aya othe rũhĩ rwega. Mutima hurira ruhi rwega muririkane ona tikumeta ndirameta ni nguri ndirageria gwika atia kuhoreria uguo the more anjugiriria the more nguri irambatira. Na ithe mutiamona othe uturamenya na mumenye guku ni kuo kaumire roho uria wa Ngaruiya Junior ugaga maine kana matikaine. Koguo ndaigua mukiuga maine ni ndiramenya baba wanyu nu tondu Nairobi tumwitaga maine kana matigeke atia. Okay, ni tondu wa Ngaruiya Junior murauga maine kana matikaine. Good. Wega wao kuinari ni kuhuthu reke ndemuonie muririkane still turi o igongona-ini ria kuhurukia mutumia urari Archbishop wa makanitha maitu mothe ma soul winning. Maya ti mathiko ma mushirika wa kawaida, mane mathiko ma Archbishop. Ni muranyita tondu mutumia wa Archbishop onake niki riu no
twage gwika uria twekire kuu kwanyu tondu uria twathikaga kwanyu ndari mutumia wa kibisho ni mwaiganira riu na gitio kinene Mike o harieri ti othe mekuhota kuga maritwa Niguri ndagika imwe ritwa tu o ritwa tu no ka okuhutie tu chorus ka uria winaga na Ngai ni agukurathima. Haya muriega njitagwo Franco wa Sibu guku ni mucie ndiathika njamu-ini andu ngari guthanite njamu ya hinguka gukamaiga gutwikania. Asante sana Franco wa Sibu tumoria rwega. Thank you. Moshe Jokeria be Todo Bisa Moshe to the king. Wapikelele ya Jose na Tutula. Muriega jitago mwana wa mutumia Johide heta Thank you so much, DJ Fatso. Wathani agocio muriega hoyaga nguona ringire mwe jitagwo MK Thiro. Amen. Uciara hoya ona mucirika rita ringi riri. Muriega ringi ni nani jitagwo Tomiani Zoani kare ni kaire tukada di radio Jaina gaka gwaka vake mama. Ni anga toina. Muriega nyuothe. Muriega ringi. Etagwo CDM Kirato. Wonderful. CDM Kirato. Tumuhorera rwega. Kuva kuria gwito mathio ya. Muriega nyuothe. Muriega ringi. Andia mugwa murauga tugira mutia. Muriega. Ndatume mteirwo to anyenda. Kema mtera. Maitoke murwa no donaga. Ndiye ndiye baba. Asante. Muriega. Stava wa nataka ndinire rukuri to advantage yawe gutire kindu kiaga thina ta kwigotera baby wanda ciana yo already ati jesi mwego kana ni muinurukire andaito ne tuge mbu samanda ni wirobu gitagwo Saiki Junior kana Simba wapikelele dukana jorie ni kindiraina mbeca nikuhara harite ndire na ma ngire udamenyekana muhorera irohero wega ukana ngiogo riki murega nyothe murega njara igwo koguo ndie njugaga mundu ati njugaga mundu tutago ka Jason mundu aikara na ngoma ke muriega ringi ni ndina ngufia igiri wa mbere ndutaga wira mutambo-ini wa Coro FM gamuiru ni muthikagiriria Coro thiini wa mugithi wa Friday night ni muigua tukiuga ihoni na tukauga mbu undura rorokona gikinekia. Asante Joyce Joy wa masha rora thutha wona kana rona kia haha ini mwega nogomeria takapusi odioga tumoke maheni marake kago kamanda wa kiri muriega muno niĩ njĩtagwo John Wanjĩni ndĩmũinire rwĩmbo rwĩtagwo tũmĩkũrũ tũmĩkũrũra twana kũhorera. Thank you so much. Haya tũmĩkũrũ tũmũhũrĩre rũhĩ rwega hihi nĩ ũkahota we ũngari ũranagia
Jetako Wanja Asali, mtoto wa Kiambu. Asante. Asante sana. Dora manywa agiri makahoga 50. Nini mu? Murega rigi. Nijitako salimia kana kanyudo na ninde munira. Neveva ya gaye totoragia. Idashegane wasiobire. Siuwa iria chire ngoroine. Ona que no hago con su buquia to no joder. Now. Magasi Oye wagas. Ina mwigene wa doarea. Todo ina kawaje. Aya morani. Ni edia ciarĩirwo thingira wa iregi nĩ njũĩ mũrurumo wa mathĩna. Ĩtagwo nyoko ya Njeri. Ĩtagwo nyoko ya Njeri, tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Mũrĩ inyuothe njĩtagwo Waithaka wa Mũcembe. Nĩ niĩ ndĩmũinĩire ti njohi nĩ ũrogi. Niĩ nditairie wakinĩ maninirwo nĩ njohi. Ĩno ya kirasi kumecĩire mbĩrĩrai. Ĩno ti njohi nĩ ũrogi. Haya, tumahorera roho wega tukirikia. Thank you. Sura ni mbaya lakini roho ni kama ya Yesu. Mungu bariki chokora. Tetawa Safara Gadimiti Band. Asante Safara. Kayo viada go kwigurukia. Bueno, bueno. Está Joyce wa mama. Wapi makofi ya Joyce wa mama. Thank you so much. Na ndagika nini muno nitweherera nguri ya mbere. Etigwei tumahurire rohero wega. Itana ikuri aini a gospel. Ndagika imwe tumujetekirie double investors othe aria meguku marugamite oro hau mari. Rugamai na iguru na njoke njugio. Twauma haha utuko wa umuthi gutirakoma turathi haria uje kuria twina memorial service ya muini witu uitagwo Firirida. Uguo niguo tukumuonia. Koguo hwaini tucemania haria uje investors rugamai na iguru ndimutambure na ihenya. Ndirona kero wa uje tumuhurire rohero wega. Ndirona Dama wa Dama Mobile Spares na ne waku maitora rere tumuhurire rohero wega. Ndirona Paul wa Igajo wa Brico Home ona ke tumuhurire rohero wega. Ndirona Mr. Shuma wa Shuma Refrigerator ona ke ha tumuhurire rohero wega. Ndirona my brother tukenywa iratu. Oyo tukenywa. Ndirona kenywa wa iratu haria thutha wa Maono Lands Limited. Ate migunda ndithiraga. Nikigie goro biu. Ndirona my brother uri ungi haria. Ngai witu akurathime. Eka tumuhurire rohero wega. Ndirona muthuri wa kirathimo muno uria uratuheire horo kuria turekagira micemanio itu. Na dana turihia kindu etagwo Hunja wa Bruce Springs. Tumuhurire rohero wega. Ndirona Betans Kenya. Amina Thomas. Tumahurire rohero wega. Ngai twaro kurathima. Ndirona Mr. Elias wa Indigenous. Goko na Ikuru oyo endagia migunda. Etagwo Elias. Tumuhurire rohero wega. Ndirona mheshimiwa wa kule nalo Quest. Mheshimiwa Maathai. Uria kura staiganire. Na kimera gike kingi. Ngai amuhe mbeca na gwetikirika ni cingo igana. Tumuhurire rohero Ndirona uria utukombithagia ngari pole pole etagwo Mwangi wa A+ Motors tumuhurire rohero wega. Ndirona Madam Lea endagia migunda onake tumuhurire rohero wega. Ndirona Dona my brother haha Ngai witu arokurathima. Asante. Na ndona uria uratubangiire igongona riri na ni aracakaya brother yake
na Ngai utoro kurathima. Ta imagine brother ya Akihurukite ukibanga igongona ria mundu na ona ndanainuka kuma iyo aturaga oro guku agetha wagiriru wa igongona riri. Joel Mushebe wa group utoro kurathima muno tumuhurire ruhiro wega. Riu na gitio kinene mwanake uria witagwo Brandon Events eko kudakona hoi. Thank you Brandon. Oyo kwao aumire o guku gwa kuo andu akwa maturaga maugaga ai maisha na ikuru. Ndĩraiguĩte mamu wao tondũ nĩ wa gwitũ akĩhũra thimũ akĩnjũria kana ũcio nĩ Simon Kibe atĩ tũrie mwanake wake wathire kũ na egũkũ akĩbanga igongona. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Thank you. Kano kahari aini a gospel amemerekia aitũ othe o harĩa marĩ rũgamaitha igũrũ. Andũ magegania nĩ atangathi aitũ marutĩte wĩra mũnene mũno gũtigĩrĩra igongona rĩrĩ nĩ rĩagĩra. Na ũnjĩtĩkĩrie tu na gĩtĩo tondũ ti aingĩ mangĩhiũha na ihenya no tũhote kũmahe ndagĩka ĩmwe na Ngai nĩ akũmarathima. Tũmahũrĩre rũhĩ rwega. Ngwenda kũmwĩra na thengio mũno Archbishop. Mũtumia ũyũ ũhurũkĩte haha nĩ mũtumia mwanake wake nĩ atũmĩte amenywo nĩ andũ aingĩ mũno. Koguo amemerekia aya ona angĩkorwo Ngai maingĩha Ngai. Tũtikĩmahũrĩre rũhĩ rwega. Tũimagwo nĩ tũtarĩ anana rĩu nĩ makinya 18. Rĩu nĩ makinya 24. Rekei tũmahũrĩre rũhĩ rwega. Mũnjĩtĩkĩrie tu mage kwaria othe. Ĩtiguoi nĩ ũndũ wa time. Okay, nĩ mũrathũkia gĩthomo. Arabu rekei ndĩmwĩre mũkũri nĩ wa mbere kugĩrĩrio nĩ andũ arũgamĩte haha. No aririkanagwo. Mũtikagerie gwĩka ũguo rĩngĩ. Mũnjĩtĩkĩrie tu arata akwa. Tondũ ona aini a gospel matingĩaria othe. Mũnjĩtĩkĩrie kuma kũrĩa kwa Inoro nengere mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Gĩthĩnji atũgeithie. Ũka Njoroge tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Arũgamĩrĩra Inoro rĩothe. Ithuĩ ti wega. Ĩni. Aya, rĩu nĩ ũkũmenya tuwe wĩna mic. Archbishop na atungatĩri othe tũtikwenda kwaria mũno nĩ ũndũ wa mathaa. Jeshi othe mũrĩega. Angĩkorwo ũranyona njera gũkũ hau rĩ. Thank you mũno nĩ njĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnji na ndoka kũheana pole ciakwa kũrĩ family ĩno ya mũndũ twa Ngaruiya senior na Ngaruiya junior na family ya tumwĩre pole sana. Ramadhan mũndũ gwĩtwo Karango nĩ njĩkũrwo Ramadhan ndigũkĩria hau nĩtũkwaria mau mangĩ baadaye tondũ mathaa ndĩrakena mathiĩte mũno ndona ndingĩra kũrakaria my friend Archbishop Jerry Kibarabara. Thank you mũno ndwa gĩtĩo kĩu. Thank you. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Tũmũkore gwa gũkena tũnengere kajini. Mwathani agocwo. Angĩkorwo ũranyona njiko nĩ njĩtagwo Kajim ngoragwo gwa gũkena twĩna njoki wa mbũrũ cia thinacara cia rũcinĩ nginya thaa 4 na pole sana kwĩ Ngaruiya and your family from Gũkena FM. Na rĩtwa Maina kana matikaine rĩahanĩkire twĩ nake kũrĩa mwena wa Rũirũ wena Kĩhenjo na nĩho orithie Maina kana matikai no akĩgwatia rĩho tondũ nĩarega gũcoka thutha ũcio kũgwa. Ngai wa mwega mũrathime. Tũmũhũrĩre rũhĩ kuma kũrĩa gwa Gĩthima TV na ũmwe wanyu aria thĩinĩ wa station ũmwe nĩ Yaitiguo tunegere mũrugami mũnene wĩtagwo Angi wa Mose. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Family ya Ngaruiya ũringĩenda kuga mam nĩ arĩkĩtie wĩra. Kĩũria kĩrĩa kĩnene niĩ njũragia mũndũ wona gwakuo. Mwathani angĩũka mũthenya ta ũmũthĩ we ũngĩka atĩa? Njĩtagwo Angi Mose, operations manager wa Gĩthima TV na ngũrehagĩra kĩgoco mũthenya wa Sunday ona cihanda thaa 2 nginya thaa 6. Investors othe ũngĩenda kwĩjonorithia hamwe na ithuĩ ginyira nĩtũkwaranĩria. God bless you. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega kuma kũrĩa kwa Muoroto FM nake twĩte mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Njogu wa Njoroge na Nyawĩra. God is good and all the time. Archbishop Jerry Kibarabara, Your Grace, they very excited gũkuona na gũkorwo nawe mũthenya wa ũmũthĩ tondũ your daughter Joy was my lecturer at Daystar University na agĩthomithia subject yetagwo script writing for film na ngĩaria mũthenya wa ũmũthĩ ndire mũmemerekia wholesomely nĩ niĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Kenya Film Classification Board gĩtĩ ndĩraheirwo nĩ His Excellency William Ruto, President William Ruto kĩambĩrĩria kĩa mwaka. So if you meet Joy mwĩre harĩa athomithirie ĩyo raini no yote. Wa kerĩ Ngaruiya na Ngaruiya senior, Ngaruiya junior
Twe Muoroto FM ceceni iria ndugamirire ni tureciririe ni ihwa ririku tungĩkũrehera rĩrĩa kũrakoragwo kwĩna maombolezi tukiririkana mami witũ. Tũratua itua atĩ igongona ritũ rĩa kũhingũra mwaka kiumia kĩa mbere kĩa February tugoka Soul Winning Church na tukamemerekia ĩmwe kwa ĩmwe kuma Soul Winning Church na niguo tugoka na ihwa ritũ. Ngai wa mwero mũrathimo. Amen. Tumuhũrĩre rũhĩ rwega rĩu mũnjĩtĩkĩrie na gĩtĩo kuma kũrĩa gwa Kameme TV tunengere Martin Chanet. Mũtikamake ikarai ũro hau. Ngũmuonia no kweli. Mũrĩega. Keithia yogo macambĩki ma kĩgoco gĩa Kameme citagwo Martin wa Janet mũthenya wa Friday kwambĩrĩria thaa 4 nginya thaa 7 cia ũtukũ, mũthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 7 nginya thaa 9. God bless you. Amen. Tumuhũrĩre rũhĩ rwega kuma kũrĩa gwĩ TV nĩ iria cirokĩra iria cireyũkĩrĩria kũrĩa ũkwaria handũ-inĩ ha CWA nĩ ndagĩkorwo ĩmwe CWC. Bwana Yesu asifiwe. Nitagwo Charity Waruinu aka Celeb na memerekagia kũrĩa kwa CWC Kalaiba. Ada nama DJ mothe DJ Dibuni. Zigida. Murega. Nikayugo. Najitawa DJ Dibuni wa Kameme FM, Kameme TV. Na poleni sana Ngaruiya ndaruga mane ni undu wa niaba ya DJ mothe so niye mnamone guku ndona DJ Jakes. Thank you muno. Thank you. Thank you so much. Tumuhũrĩre rũhĩ rwega. Tondũ wa andũ arĩa othe morĩte itũũra rĩrĩ wathire kũ etagwo Simon Kife. Mũtimũhũrĩre rũhĩ rwega. Nĩ wakwendagĩra arĩa moni. Nginya mũtumia ũrĩte. Mwathani agocwo. Tabarĩra tabarĩra gwetha andũ arĩa morire ĩtagwo tabarĩra andũ arĩa mena mawathe ĩtagwo atĩa? Ĩtagwo Simon. Asante. Asante sana. Asante sana. Na itakuwa hapa barashika basi ni DJ Junior the Hindi ameweza kufika hapa kwa heshima ya kuweza kumzidikisha hapa barashika basi mama yetu, huku tukiambia watu wa familia one day one time in one or the other. Mungu na atawabariki. Asante sana. Asante. Mũnjĩtĩkĩrie tũtũrũgamĩte oro ũguo handũ-inĩ ha Kameme FM tũnengere Reverend Ben. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Nĩngũiganĩire na gũkorwo ndĩ mũtungatĩri no tondũ nĩngĩrokaga wĩra. Niĩ njĩtagwo Mũmeke wa Watoria guka wanyu wa Nairobi ĩyo na memerekagia na kameme kau ka mũingĩ thinacara nginyagia thaa 4 tũrĩ na Gatonyo wa Mbũgua ũrĩa ũnjĩrire nginyie pole ciake kũrĩ ithe wa Ngaruiya na Ngaruiya Junior. Pole mwamũkĩre cia kameme kau ka mũingĩ na cia mũthoni wa Kĩrumba nĩ njũĩ nĩakwĩharagĩria nĩagũka na kameme kau ka mũingĩ tũtikoragwo na ũru tugagwo rĩngĩ ũroiga. Asante sana. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega kuma gwa Shoro FM Joseph Ujega. Thank you. Murega. Mwathani agocwo. Njuge ndĩroka mweke gaka nĩgetha ndehera mbirabi ciakwa kĩũmbe na cia kuma kũrĩa mũtambo-inĩ wa Shoro FM Mũgamĩrũ na nĩ witũ gwĩtwo Ngaru wa Mĩgwi kũrĩ bamĩrĩ ya Ngaruiya nĩangũthiĩte ndĩmwe pole na njĩra ngũririkanie Ngaruiya wega wa Ngaruiya nĩ ũgwĩtũma nĩ ũkũririkana ũkĩambia kĩgoco ũkaga Shoro na Gatarama na ndĩwakoragwo mũtĩ wa kũhũra ndarama waimbaga mwembo wakoragwo KBC ũgatuĩka mũtĩ. Thank you. Tuga kũrĩ bamĩrĩ ĩno ithuĩ tũkũmũtigĩra Ngai rutaĩra mũtambo-inĩ wa Shoro FM Mũgamĩrũ njĩtagwo Joseph Ujega wakazungura Kũima Ngai
Thank you so much. Murega mwathani agocwo. Wa mbere ni gucokeria Ngaruiya na family yao ngatho ni undu wa gutuma tukorwo tuhana maitu itu tutawira gwa kameme ka muingi Saturday kana Jumamothi kwambia thaa 8 nginya thaa 11 na Sunday kana Jumamothi thabarira ya zilizopendwa jetagwo gathuke mundu kana wakasungula Ngaruiya Junior na ndeithia itari na gitarathimĩtwo nĩ Ngai na ngari niwe waheaga ngari. Thank you. Asante. Muriega rĩngĩ njĩtagwo Wanjiko wa Kamau tucemanagia nayo kũrĩa kwa Riri TV na Riri FM 93.7 Karagwa Muraya Riri TV nĩyo ĩna directors maciarĩirwo gũkũ Thubukia na tũrĩa gũkũ Thubukia andũ a Thubuku murega na tũtirĩ anyu twĩ ciana cianyu Ngaruiya Junior pole sana you are our personal friend Ngai karomrata mahorera iro niothe agoskererwo kama igego Mulokia Jesu rĩrĩa arĩ gũkũ ndakenirie arĩa megũkena ũmũthĩ marathimwo aini othe agoskererwo kama ina igũrũ aini ona megũka haha tũkũina o rwĩmbo rũmwe na nĩ ngũmwĩra nĩ rũrĩkũ ũkainyuothe rĩu tondũ aya kũrĩa kũngĩ tũthiaga nĩo maheagwo othe aya mothe matikũgeithania ona ũmwe tũkũina rwĩmbo rũrĩa mam arendete na rũgũkorwo rũgĩkũithio nĩ mũtungatĩri wĩtagwo Cege wa Wili mũtungatĩri wĩtagwo Mũbĩa Paul rwĩmbo rugaga na Martin wa Janet rwĩmbo rugaga Jesu mũtharaba wakwa rĩu niĩ ndeigĩrĩra ũkaina haha aya nĩ njũĩ nĩ mekũni understand aya no andũ arĩa matangĩhũra atikuga acio angĩ no mahũre okay ũgemũ igongona rĩrĩ nĩ haho na korwo mũthuri ũrĩa mũraihu mũno thĩinĩ wanyu wĩtagwo Mũigai wa Njoroge nĩ akinyĩte haha na nĩtũtĩĩte mũno ũyũ no ingĩahe ndagĩka oro ĩmwe tũtũine rwĩmbo rũu Mũigai wa Njoroge tũgeithio ũguo nĩgetha arĩa nao mahingĩrĩirio kũrĩa akorwo magĩũka hũrĩrai Mũigai wa Njoroge rũhĩ wega. Thank you Karagu. Mwathani arogocwo. Mwathani agocwo ya guoko gwo ngeithio Mwathani agocwo. Ndire na ũrũri na thayũ mũingĩ gĩtagwo Mũigai wa Njoroge ũgĩte kũmĩrĩria mũrata wa Ngaruiya Junior na nĩgetha tũkĩmũteithie kumagaria mami wao tũyane pole kwĩ family na kanitha nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũkirĩrĩria. Thank you Ngaruiya nĩ ũndũ wa chance ĩyo. Nashukuru sana. Thank you. Rĩu mũtungatĩri Cege wa Wili mũtungatĩri Martin wa Janet mũtungatĩri Mũbĩa Paul tũine rwĩmbo rugaga Jesu mũtharaba wakwa rĩu niĩ nĩ ndeigĩrĩra. Amen. Thank you. Hatikiri ũndũ ũngĩ. Jesu mũtharaba wakwa rĩu nĩ ndeigĩrĩra naigĩra Mwathani wakwa ona ingĩ magũtiga na nĩngũkũrũmĩrĩra
aini aitu nitumwendete muno karaithi. Yes. Ngai witũ aromũrathime. Mũnjĩtĩkĩrie rĩu nĩ gĩtĩo kĩnene. Mũnjĩtĩkĩrie nĩ gĩtĩo kĩnene njokerie my chairman mũndũ ũgwĩtwo Ben Gĩthae nĩgetha atũtware hau hangĩ. Angĩkorwo ndinagũkenia ndũkamake tũgacemania ũhiki-inĩ na nĩnga make sure nĩ wakena njĩtagwo Karango wa Mũraya. Ben, Maisingia muhũrĩirwo ũhĩ wega ũndũ wĩtwo Karango wa Mũraya. Amecheza kama yeye. Amecheza kama yeye. Karango thank you muno. Kĩama gĩa Palace. Members a kĩama gĩa Palace, where are you? Rogama ina igũrũ. Rogama ina igũrũ is a serious group. Chairman Eha. Mureithi, please. 1 second, uge high. Right? The Palace na burudani. Niwe. Nena kĩama kĩa andũ magana andũ serious. Kindly. Say a word. Thank you, MC. Kanitha, family, waheshimiwa na waombolezaji wenzangu. God is good and all the time. Gushiria, thank you. Nikamweke gaka. Twĩ gũkũ ta Paris Fraternity nĩ ũndũ wa Ngaruiya, nĩ ũmwe witũ, nĩ member witũ, na tunyitanagira maundu ta maya riria moka tondu makorwo me maritu. Ngaruiya nitukoretwo tukiaria kuma o riria mukuru arwarire, tukamurora kuria thibitari Thibaro, tugoka mucii gucera before Christmas, tukarianira na maitu tuge ni njamba. Ndu iria turokite mucii ni akenire muno ni ithui na agitugira ngemi na agitiga agitwira ni aturathima ta kĩama gĩa Paris na aria twari nao kũu othe tuge maitu ahuruke. Ũndũ ũcio ingĩgweta nĩ rĩrĩa twĩ kũrĩa Nairobi taũni iria mũndũ wothe athũkũmagĩra, reke ũgĩe na ũnyitanĩri na arĩa mũrutaga wĩra nao, tondũ tiga nĩ Ngaruiya, gwĩciria ingĩ gũkũ tũkĩte nĩ Ngaruiya nĩguo, nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri wa Ngaruiya arĩa mainaga nao, arĩa arutaga wĩra nao maabici-inĩ na ateti arĩa macemanagia nao. Gwĩ kũrĩa ũthũkũmagĩra kana kũrĩa ũrutaga gĩa kũrĩa, tuĩka mũndũ, wĩtue mũndũ tondũ andũ nĩo indo. Ithe ti hega? Na ikundi nĩ njega mũno na nĩ cia bata. Ta gĩkĩ tũkoragwo na Ngaruiya, tũkoragwo twĩ member 500 na gwĩciria andũ ta 200 nĩ mokĩte kũrehe Ngaruiya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho na Ngai wa mũrathime na family mwĩtĩkĩre maitu ahuruke. Thank you and God bless you. Asante sana, tumahũrĩre rũhĩ na mũhutirie maikrofoni ĩno na ndĩrenda gwĩta atongoria aitũ na mendaga maiguĩke wega, na ũngĩiguĩka itekũiguĩka wega matikũiguĩka o nĩ ũguo. Thank you nĩ tondũ wa hau twakinya. Mheshimiwa Martha Wangari nĩ ũratũteithirie mũno na ũramobilize ateti na atongoria aitũ mũno mararuta wĩra mwega. Kĩrĩa gĩatũma to insist andũ acio othe marekwo metambũrũkie wega nĩ tondũ harĩa mũrakorire tũkinyĩte nĩo maratũteithirie. Kũngĩakinya atĩ nĩ moimwo mangĩathiĩ marakarĩte o marutĩte wĩra ũcio. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ wĩra ũrĩa ũratũteithirie na ateti arĩa angĩ, atongoria aitũ a bũrũri, Mheshimiwa Gacove, maũndũ marĩa mothe ũrekaga ũrĩ ona gũkũ ũgatũhũrĩra thimũ. Ngatho icio tũngĩrega kũmũcokeria atongoria aitũ na ithuĩ tũngĩkorwo twĩ very unfair. Koguo mũigue mwĩna ngatho citũ na ndikuma haha itougĩte. Ngai amũrathime, amwĩke wega na amwaramirie mĩhaka. Kĩndũ kĩu mũratũnengerire kĩraruta wĩra ũyũ mũthaka. Ngai amuongerere maita maingĩ igũrũ rĩa kĩu. Having said that, kamĩtĩ icio ciothe irarutaga wĩra ũcio iratongoragio nĩ kamĩtĩ ĩmwe ĩrĩa ndĩratongoragia, ona rĩrĩa ndaugire ndikwenda gũtuĩka chairman rĩngĩ tondũ rĩngĩ ndirĩ kũndũ kũnene ingĩtwara-inĩ itarĩ thirikari-inĩ, no mandigagĩra maũndũ ma gũtongoria
na niturari na treasurer witu Royce Kim, our vice chairman Elder Kigomo Rugamai, and Lawrence, Sir James, na aria angi othe marari kamite nginya Brandon na Joeli. Wira ucio murutite nitutite muno na Ngai amurathime na mwike wega. Mutigũthii na mbere na gucoka mucii kwanyu. Tukirikia haha no inyu muroerera wira wa Joeli tondu Tuesday niguo tukahurukia brother yake. Saturday twiga tondu ningi ni tondu wa Firirida Munyonyi, koguo muguthio na mbere na wira uria muturutagira no tongoria wega Royce Kim mutuheaga nitucokagia ngatho Ngai amurathime. Ikarai thi na riu na gitio kinene ni tondu nitukwenda gutia atongoria aitu aria maratuteithirie muno. Maundu ma mothe murona marekirwo ni andu acio othe monanio haha, turacoka turoka turaheo boost nene muno ni atongoria aitu. Tungimoima ndagika citu ona tukuhoete Akibishop ati utuhe ndagika nini, aya ni maturutire wira munene. Uhoro uyu nigetha wagirire kuma riria moyanire na Ngaruiya na akiuga nikawanjiku na UDA, akiuga ningi ni Ruto na UDA matire mamurekia, na he mundu urendete guka kuga ati niturugite na mamureketie akahenania, nake aragicemania na marakara maini tondu na ithuĩ nĩtũĩ gũcokeria mũgwĩ wa ũtukũ harĩa wokĩra. Andũ aya nĩmamenyerete gũtũteithia harĩa hothe twamakaĩra. Sabina atũraga na ithuĩ ona rĩrĩa atarĩ mũnene, na rĩu anenehire atũrĩte ona ithuĩ. Mũndũ wa gũthiĩ akiugaga tugĩte tũtaugĩte arohorokera mũno tondu andũ aya nĩmatũteithĩtie mũno. Ta geithia mũndũ uge arohorokera augĩte nĩ agĩthae maugĩte na nĩ maheni. Rĩu koguo nĩ egũthiĩ akiumagĩrĩrio nĩ Ngai tondu ndingiuga ũrĩa Josie ugaga atĩ athiĩ akiumaga. Rĩu na gĩtĩo kĩnene head of protocol mkuu wa itifaki Bwana Gitone nĩtũmũhũrĩre rũhĩ rwega oke atumenyithanie na atongoria aitũ. Karibu sana. Askofu mkuu Ngaruiya na Ngaruiya Junior, waombolezaji wote, hamjambo. Yesu Kristo alipowatokea wanafunzi wake aliwaambia, na waachieni amani na wapeni amani. Hata leo Askofu mkuu Ngaruiya, Kristo ndivyo anavyokuahidi, na waachieni amani na wapeni amani. Anawaahidi kwamba hata ingawa nimewaacha, sitawaacha yatima. Nitawatumia msaidizi ambaye atajaza pengo la mama na ataweza kuwafaidi hata siku zijazo. Mimi naitwa Mike Getone, mkuu wa itifaki, natoka katika ofisi ya Rais. Nimekuja hapa katika kitengo changu binafsi kwa sababu ya rafiki yangu Ngaruiya Junior. Wakati mwingi nikipangwa kazi katika ofisi ya Rais na niambiwe tunaenda na Ngaruiya, wira uruga garagoguo. Tondu ni thegera igiri. Na itire magwoneke. Ngaruiya, thank you so much. Na tuendelee kuchapia taifa kazi, because once we serve humanity, we are serving God. Mimi sitaki kuwachosha kwa maneno mengi. Waheshimiwa, najua tumemwandikia Ngaruiya ujumbe wa condolence. Tumemuona sisi binafsi, hata tumempa mchango wetu, lakini ni vizuri tutaje kwa kifupi. Kwa hivyo nitaomba nimwalike mheshimiwa eneo hili, na anapokuja nidaona mheshimiwa ule wagutigaire gite hari aja mheshimiwa Gaicũhie ni ukumugweta onake ni murata witu. Kwa hivyo nitamwalika mheshimiwa Gashobe ili nao kwa dakika moja tu waseme jambo, kwa sababu naona inaelekea dakika saa 11. Tusimzike mama na giza, lakini amezikwa kama kiongozi. Imagine Bishop angekuja hapa alafu akuta watu 6, waimbaji ni mmoja anaimba kigosho na anaimba hizi zingine za huku, kungeenda vizuri. So Archbishop, kwa niaba ya hawa wote nasema pole, kwa sababu tumekuweka, si mapenzi yako kufanya kazi saa hizi, lakini kwa sababu ya heshima ambayo tumempa ndugu yetu Ngaruiya ndio sababu tumefikisha nafasi hiyo. Na wote ambao wamekuja, karibuni sana. Ningependa kumpisha mjumbe wetu ili aweze kuendelea. Karibu sana. Asante Bwana Getone, kanisa mkiongozwa na Archbishop, familia na viongozi wenzangu, wana muziki wote na waombolezaji wote, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God is good and all the time, and that is nature. Wow. Naitwa Samuel Gashobe,
mbunge wa area hii na nimepewa kazi ya kujulisha nyinyi wale wageni ambao tuko nao. Kwa hivyo mimi sitapoteza muda. Wananchi wa hapa huwa tunashinda na nyinyi hapa, tutindaga na inywe ithio mothe tuweka toigua geni. Kwa hivyo mothe ndiri na maundu maingi, nataka tu nianze ratiba. Kwanza niwajulishe chief wetu wa area hii. Chief, kama kuna wengine wachukue mkono tuwa recognize kwa sababu ya muda. Tunaenda haraka sana. Chief Jaramba, karibu. Kujeni tu hapa mbele tu 1 minute. Chief Nomak. Asante sana mheshimiwa, wageni wote. Karibuni. Kwa jina naitwa Norman Keiru Macharia. Kwa niaba ya chief wa area hii ambaye amepatwa na msiba akaenda Nyeri kuzika mmoja wa relative wake. Mimi ni senior chief hapa Subukia East location, na pia kwa niaba ya our ACC na DCC ambao walilituma, nasema pole sana kwa familia kwa sababu ya kazi hawakuweza kuwa na sisi. Niko na my assistant chiefs na ni vizuri pia waweze kujitambua. Okay. Aya, Chief Jaramba, Chief Gitonga, mkono. Angalia umati. Aya, huyo ni assistant chief Arash. Madam Grace, assistant chief Arash location. Thomas, asante sana assistant chief Milimani. Pia tuko na assistant chief Subukia East, Chief Bushuru. Thank you very much. Pia tuko na chief kutoka mahali pengine, chief kutoka Limuru. Asante sana, asante sana. Tunaendelea na ushirikiano kati ya all the county government na pia national government. Asante sana wageni, tunawakaribisha. Thank you mheshimiwa. Asante bwana chief. Kabla sijaita MCA wa area dakika moja tu nipeane rambirambi za gavana wetu Susan Kihika. Alikuwa afike hapa na hata maandalizi yote ilikuwa tayari, akapata jambo la ghafla. Kwa hivyo ndio hatuko na yeye leo, na alikuwa pia amechangia hii kazi ya NGARUIYA Junior. Kwa hivyo mpokee rambirambi zake, na alikuwa ametuma team. Hebu msimame mwevu. Huyo ni engineer wetu wa barabara na team na wengine. Pia nitoe rambirambi za our mama county Liza Cherure, pia na yeye alitusaidia sana, na pia our senator Madam Keroche, pia na yeye ametuma rambirambi zake. Kwa nafasi hii tuko na MCA wangu hapa wa area 1 minute, Madam Isabella Makori. Amsalimiki, nikiwasalimia mtasalimika. Bwana asifiwe. Happy New Year. Jina ni Isabella Makori Mbogwa, MC wa area hii. Naendelea kutoa pole zangu kwa familia. Ithune to kuinuka no Ngai ari muikaragia. Mujipe nguvu, Ngai ndarutagwo mahetia. Juu ya masaa ningeomba MCs wote wenye wamekuja wasimame na wakaribia hapa. MCs ni watu faster, hawafai kujikokota. Na juu ya masaa ninaambiwa, nasikia unajua watashika majina hata mkisema. Nasikia wananiambia hivyo. Hata mkisema majina hawatakumbuka, lakini itakuwa ni fair nikisema ati wasiseme tu jina tu na kwenye umetoka. Itasema jina tu. God is good and all the time. Naitwa Jeremiah Karani Mofaya, MCA Kayole Central Ward, Nairobi. Nimekuja hapa. Naitwa Elijah Murage, MCA wa Seges. Naitwa Lemiso Kimiti, MCA Konyuki Ward, Narok East.
Jitago Ruth Waithera, Dureto Githega Githunguri, Ngaruiya and family, condolences from Kiambu County. Asante sana. Jitago Emma Agui, nominated MCA wa Nyeri Town, Ngaruiya Junior na family, poleni sana. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Kwa marĩtwa njĩtagwo Karis, MCA wa Ruai Ward, Nairobi County, Kasarani constituency. Ngaruiya Ngai amũmĩrĩrie na amũhe hinya. Jitekire igereria haha njĩtagwo Kĩrũga wa Thuku, MCA wa Shinga kũrĩa Othaya, agacoka ngathurwo nĩ president na mũnini wake kũrũgamĩrĩra MCA ciothe a kĩama kĩa UDA thĩinĩ wa NEC, na NEC itũ tũgũkagia na secretary general witũ atũmũhandũ nĩ president, andũ arĩa twĩna nginya executive director na directors, please mameni directors aya acio maumĩte kũrĩa headquarter. Koguo nĩ ngatho mũno makĩria ithuĩ kuma kĩama-inĩ gitũ, ũguo mũraigua na ndikwenda kwaria, ũguo mwaigua haha atĩ kanca nĩ nenehete mũno, ũrĩa president arauga nĩguo tũra support andũ arĩa methi manyihĩrio mbeca icoke ciringi 300 handũ ha 500, rĩu ũguo agatwara igoti-inĩ. Ithuĩ no nginya tũ support ũguo. Ngai amũrathime. Asante sana. Irio cia teti ni makofi, mahai makofi. Wenye si wa huku, kama kuna kitu kibaya mumeona, muache hapa, tutarekebisha. Kizuri muende nacho, na Mungu awabariki. Mkienda kwenyu msalimiane. Asanteni sana. Asante mheshimiwa. Akibishop JJ, ulikuwa unauliza Gashove ni nani? Ukaambiwa kulikuwa na Gaishuia na Gashove kakachonga Gaishuia kakakuwa Gashove. Si ni vizuri tu awifu. Si ndio? Kwa ruhusa yako mheshimiwa. Kuja tu akuone tu hapa mheshimiwa. Huyu ni my predecessor. Na nisipomtambua ingekuwa ni vibaya sana. Akibishop, kwa ruhusa yako 1 minute tu, half a minute mheshimiwa. Na Mungu ni mwema na kila wakati. Nimeleta rambirambi zangu kwa hii familia, nilikuwa hata huko nyumbani jana, na kwa hivyo karibuni Subukia na asanteni kwa kutushikilia. Thank you and God bless you. Asante mheshimiwa. Sasa nataka nimkaribishe mheshimiwa wa kule Bahati, Irene Njoki, AK Mrembo, atusalimie kwa dakika moja. Asante sana akibishop wetu, wachungaji wote wa kanisa, familia ya Ngaruiya na all the mourners. God is good all the time. Kwa majina ni Irene Njoki, wengi wananijua kama Mrembo na Kazi. Mimi ni jirani hapa Bahati na mimi ndio nimesimamia watu wa Bahati. Ninataka kuambia hii familia ya Ngaruiya, poleni sana na wacha mama apumzike. Tumesikia mengi, tumeambiwa hapa na rafiki yangu Muraya. Juzi nimemwambia de mwana wa Mokorino. No gitaba itekeraga no ngoro-inĩ de Mokorino. Na hena maũndũ merĩ auga. Na nĩ ndenda tũteithie atongoria. Na nĩ njĩraga andũ a Bahati. President witũ nĩ atũteithĩtie gũtũrehera andũ metagwo CHVs arĩa maroka nyũmba-inĩ cianyu. Nĩgetha tũmenye tene mĩrimũ harĩa ĩkinyĩte. Tũgacoka tũkauga tũteithie nginya kanitha. Ona ithuĩ